ia, o nisi nei o tātou tālafo, o mwhaiona tū whātasia lau Radio Samoa. I talo tamua, wa tuina mai nei le vaenga va ai tau, fautuanga a o lapta ingo timunga mamafa, mo Wellington e mawairarapa, se ia pa ia atu la fiafio le asolua o le so. I tūlanga o fautuanga lo whamawina ai le iai o ia whaitu i le lano mumu, o lona winga, o lo i se tūlanga onga ona o le matau tia tele o nei tūlanga whaanatura. Ma ono ia a fianga o lea na tu ina mai iai, le iai o Wellington e mai tu malo o Carlton, i polo ingo whaalavlawe tutupu whafua sei, po le state of emergency. Ua fautuaina le tele o ainga lo nonofo i nofanga mawala lalo i tu South o North Island ina ianga i ese mai o lato fale, mo le lato saunga le mu, talua ia a fianga o longa. Ua whaatulanga nei fautuanga o timunga mamafa mo tararua i le whaatulanga ngalanu moli, mo ngā luenga mātai tu mo tai hape, whanganui ma manua tū. Ai ua amata nei ngā luenga mātai tu mo Savili po matangi malorosi mo Taranaki, Tapiti Coast, whapefo i Wellington, Marlborough Sounds, Bulla, Grey, ma Westland. I ripoti le tai ana le lao o whamawina ai le whaatino ngā luenga whaamama mo nisi o vaenga o North Island, o vaenga na whaalenga ina mai lo longa titele, lea nā whaatia ai iei tū, ila amatango le neiva yaso. O lo fautua ina pea sui o whaalavlau tutupu whaafua sei tangata anuu, ina ia alo ese ma le anga i atu i lungo o awala, ma ia vave o ese mai o lātou whale, po no whanga o iai pea wailoa e le o saunga le mumo i lātou. Whailo fo ele services po le vaenga le va ai tau, o lo o wha au pea o na tō mai o timunga mamafa, e ono o iawa i se tūlanga o ngaunga, o le ono lamati ai o soifua maini ele solo e tūla e mai. O se tala whaanono leo o mai foi o whaamtalanga le tau sa ilia ai o se tamā Wellington, na leilo mai lo na fale, lea na afia i lolonga tele, pei o na whetaia i lava Wellington, ma fianga o lolo wa o le tau. O Philip Sutton e ono sfurtau sanga le matua na whaamawina le leilo mai i whaitu o Karori, a o wheangai le i tuma winga lolo wa o le tau, e pei o na afia i timunga mamafa ma lolonga tele. Initial reporti mai le New Zealand Herald na whailo ai, le longo ina atu o sui o whaalavlawe tupu whaafua sei, po le emergency services e sui o le ainga o le tamā, po le kuata o le te o le itu lai fitu le tai au, o le aso ananafi, ina ua maua atu le whale o Philip, ua whaalanga ina o mai lolonga. Tā ua le tele o tā vale leo na iai le no whanga, ma moli mawina i fo le tele o la au pā u i lungo a wala. Whaalia e sui o itu malo, e whaitau itu la o ngā lulue au nanga e whaamama ma ave ese le tele o tōta le whale, ma tama whaia sa ili le tamā, ai panga ele i maua o ia. Whamawina e sui o le au nanga o whaalavlau tupu afua se i le whainga tā tele o le ngā luenga, ono le matau tia tele o winga lolo wā le tau, ma o le a whaawau o na whaatino sa ilinga, pe a o ina iai se masele o tūlanga lolo wā o le tau. Le potia fo e le New Zealand Herald le o mai o ata i tūlanga pangatio, o fōlinga o le whale Philip Sutton, ma o ni wa ainga whaanonoa, le matua i onga lava o tūlanga o whaalanga inai le whale o le atamā. Inisha tala o tāwhia masai nei ele vaenga o tiute, se tasi o pāsese le malaiva alele au kilani, ina ua maua lona au maia whaanana ai o whala au whaasaino le aisa le methamphetamine i tutono le atunu. E tūsama whaamtalanga mai sa lipo te le vaenga o tiute, ta wala mai lunga o penga te whailangi, o le ua fio se tangata whaato amalanga mai lava i tutono New Zealand nei, ma sa malanga mai i Vancouver, Kanata. Na maua o ia ina ua whaatino sa ilinga le vaenga o tiute po le customs ila na atu pau. O ilo ilonga na whaatino i o na ofu sa mawai e le vaenga o tiute whala au whaasaina. Whailo e o atu lava i le luasfulu ono ofu po items na ito tono le ato na whaamawina ai le iai o ia whala au whaasaina. Whamanino le whaatono o tiute le malaiva alele whaavau malo i au kilani, ia Paul Williams, ua mōlia nei le li ilo na au mai ito tono le atu nuu o whala au whaasaina o lo i le whaatula nganga o pito e matautia maonga lava ito tono le atu nuu. Po le vaenga o tā ua i le ngana Peritania o le importation of a Class A controlled drug. O le amatango le neva yaso na tula iai luma le alii le whaamsinonga whaitu malo manu kau. Mai tala muli sa tama itai New Zealand suafa ya Everliwi hongi wasilia ma le 25 tausanga o North United States o Amerika.
Ua tawhia nei I se no fuanga le vaenga le ice I California. Ina ua toe fo I atu mai se malanga pupuu mai New Zealand nei. Sa nofo whaatu la fono o I Wisconsin, ma o lo o ina I le ngaluenga o le welo. Po o le vaenga le welda. Na te liu mai Everly New Zealand nei mo le tolo vai aso. E a wai se aso whanau. Le atoanga le valisa fulutausanga o lona anko. Aina ua toe fo I atu leta mai ta I Amerika. I le aso se fulu aparila. O lea na tawhia I lo o ia le vaenga le ice. I le malaiva lele I Los Angeles. E au noa ma se whaamatalanga manino. Na tā ua le to o lua o lona tuangane. I a Courtney Wihongi. Sa whailo atu le ice o lo o whaia ni siaki. Peitai. Ele I toe wa aia lava Everly lona ainga talu mai le nā taimi. Ua silia nei ma le vai aso o tau fia le nei tama I tai New Zealand, ai le imaua lava se whaamtalanga manino le mafua anga na tau fia ai Everly. O lo ngā lulue nei le ainga ma lo ia e sa ili se awala e mawhai e o na tatala I tua le nei tama I tai, peitai o lo tā ue lo ia. E mana a mia se pepa loa ia e whailoa mai ei mafua anga o le tau fia o le nei tama I tai. Ai le itu ina mai lava e le vaenga le ice se pepa wha maunia e ui ua talusanga ina wha alua le vaenga le ice. O tātou telefona umwhaina tu whaata sia le Radio Samoa a walo wha afonga anga le nei tū lao le aso. Wha afutai wha afonga mai toi maua sesi wha upoponga le aso a tai au e mo le teimi nei tō wha soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Sila pupula suya yola
Samoa, kasilima ivokulu amu. Le temla wala wanti ala radio Samoa le vang ola uli ni ola so lua se fulu maletasi
o le rima sino o APR lua filuono le usful maleono ma la famiglia ucevute e nele in July lua e fila ganga e toi fa talfantu le ning foi vai ngoleso ma lo nga due ma lo le tawan tai foi chuchu ma foi va lo filima e pe nga panti ai lo to po ia malo to malu to tu fa wa le radio Samoa si liba i to lo mo le riva ngoleso e mo na molile fa ma lo fa tai le to fa po lo tlinga ya titia e pe le yele to ma tanga mai le down le la si uni me foi stimulate mantu le tanto fa to shine Aoauli le il programma la Aoauli ma Fofogamua si le July ono il fiafiana nei ja joia nei on tanto woni le la so ata le lo fo le tu to tili mai e le fianga ya le to savema le programma le nga i fo faiva wa la vai le long pu ile lo tu pa ia malo tu malu e nisi fo yo matau puel ya on fa so ye le fianga ya le tawa ja ai e fa wole tanto fa dalo fa le riva ngola woli e au ona pa ia le tua o lo la ngaina la u fola so se to vine la va intono New Zealand man to ma lo le talo malo fo ile on sa talo sia na mo se malo longa ile so na fi to fa wa foi ia le te le nga wenga ma mata fo yoi ia fa ti roina le ngata ile sa ia fa pe fo ia so le ia so pe ona to nai ia le nu o le tua e le ngata i leo pa anga masani le tanto wala leo te mama tina ma tua ma futo mai lava ile so me le fu yesu e o te lo na wa e le fie wale o la le tio fa longo ile fale e po le tio fa longo fo ile ta vale o no le toi fa le o le tanto po fa sa laulai o i Henderson e o te pot o le nuova yesu le fa ia ngarwinga ile toi u mia ya ona toi fo ile o tanto ile tulanga le e pe ona sa yai na paula wala yem fiona e mai moma e fa fonga yai ya o le tanto YouTube o le tanto Facebook ya ma lunga fo yo le tanto penga to fa ilang yo le radio samoa.co.nz ai o le tanto wana leo le tasi ono tasi ma le tasi fa mo i Samoa e le o afa ina le fa le tonu e o tanto po fa salau e to tonu o au kilani ne yo lono winga a feo le tiki Samoa o nai o lava solo antoa e ale tanto wana leo na le tasi ono tasi ma le tasi fa mo i Samoa ya va talo fa antoa i lo e le ringa ingo la wuli le malo sele nu o lo fi tai tunga ya wa la vala se ilinga manuia na tanto tu wa i Samoa ya ai un tova mai ni sele nei e ele ma fana o le manu lu o le kimu ia marisa vili fo inisio taimi pe ona ia fa un ole vayaso na se I mavai tu nei ya pe ona ia tanto li pot ole aso na nafi ole so ole fe mai o lo o fa wa wina ia le fa mamaina o le tele o no fuanga le sa fa pe le ona lolo vaya ile aso na nafi ma le aso sa e pe la ona ta o mai ai dai Central Hawke's Bay e atoi fo I malelo mo I Wellington ne o ka ele mo le meo le pala walu tono le tele o mota ma lawa I le fo I vaengo le tru ya o le tala fie le o yaini ya ni ya fo ni fa mo o lo ye le temini un tangata mali liu na paule tulanga le ta o mai la son na fio stamale ono sun montu puto sanga ia le matua le na tau sa ilia ia se va in pele tanto pologala mele ni va ngola wo o le temi la va mo mai ia le fa mtulanga ia o le temi fo le na le ama wa tuai ia se tanto update po le ale tulanga wo ia le tau sa ilinga o le tamale ono sun montu puto sanga mai nai Wellington ai ile fai un ole vaiaso ma le da foi vaiaso o tona iato salunga la lo ia le fianga ye le palemia ma le autostala tono New Zealand le palemia ya Christopher Luxon ina ua sau I tua se afo e se palota sa fa tiroina I lunga o le TV tasi New Zealand o lo ua pa uma wala lo ai ia lana taita inga ia mi se fo ia le tulanga o no fo le pare mine pe ana fa pe fa ia le vason tende ia le fainga palota io e matua pa ula va ilano ia e tula mai ia le fainga malo le leipa pe ana fa pe na fa ile dan 10 million na fa ia fasili po o ai le pati e te langolongoina a o ai fo ile pale mia e langolongoina I la to ia na fa ia le suenga
Ia, o le mafu angalalea, na tolo mai ai fo, na wala awina i le li pāle mia, o le tai awa na leila, e whai ai le whono tanga wha tope, a lana vaenga wha upwhai, ia le vaenga wha upwhai lea le national, e pe o le wha tono wina i le tai awa na leila, e mai se lava ia suia whai pule, ia ma minista o le kāpeneta, i le la tau lava ia vaenga wha upwhai, ia ma o le tala fia la mo le li pāle mia, i le mai ai o le whonitanga, na ia wha i lo mai ai. O loo wha tu mawina pēr le wha tu tuaina o ia, e taita i le vang wha whaia le national, ia i le anga i antule i le whainga pālota. Ai mana tua, o le whonga apelila kako, e le i o kako hui le le kala o kupe le fua ngi, e le nganta hui lea, o le tutoe e maisi masina, ai le i taitaina o tātou, i le taimi o le whainga pālota i le masina leo November o le nei fo i tausanga. Ea, o se tasi nao vaenga e pei o nao tā ua mai ei. I le tūlanga fo i pei o na iai e isia whalawalawe whanā tūra lewe vesi ei leisi vaenga o Wellington. Ea, o lawa i le afo, i le mauta o le parliament, o le afo, o le kau wha mauki ngō mai, ia po le foto a mautu mai e le tai o na leila. Ea, o le la vai e lango e le majority po le totele o fai pule o le national ia le li pandemia Christopher Luxon e fa wauna vea in tai ila son na fina ta wai fa mai pe to lima sui fai pule o le vang fa fai le national o le la toteliki na ituo ia fa matalanga e winga i le la tu panti ia an ka le liki ai kua o lona winga e le mafu anga e le o fiai ia nā sui whai pule o le pāti e to lima. Ia aiona o le maua ni tofinga, i ni komiti, ia po ni tofi minista, po o le alava ni whisuia inga na whai e le li pāle mea, o a mafu aiona le fia nā sui a whai pule. Ia, ai o le teimine, ia o le alawa toi wha tu mauina, e le ngantala i le tu mau o le taitai, o le vaenga wha upwhai, ia wha pe foi, ia le sui pāle, le sui taitai, le tomaitai ia Nicola Willis o lo tuma pia ia o la tofinga na o le taitai ma le sui taitai o le vaenga whai i le saunia tu le morwhinga palo tatele i le whai unga o le neia tausanga ai eila marisi kalarenga sawa i le tai awa na leila o le tala e whapea o ni wha matalanga po ni saunoanga sa whapea leo na saunoa i eila son na fileli i whaipule o le afo, o le vang whai le New Zealand First, ia po le sui tai lea, ia Shane Jones. O le teimiling, o lo whanga solo ia wha talanoanga, o le malienga lea ta ua o le Free Trade Agreement, i le vale o New Zealand ma le turu o India. E pei ona sambalanga tuai ia le li pāramia ia Christopher Luxon, i nai vaiaso ua tuana iatu. Ia, o tutonu la o le malienga lea, e fai ele fe fa taua inga i le vale o New Zealand ia male tunu o India o le mela le no sao no ia le i ha sui ta i le o le vang fai le New Zealand First na ia ta uai se fa upunga e fa pea e nante le mana o mia se me ka o se para chicken tsunami mai initia e sawa nga i totonu o New Zealand ia o le tai ola na leila na fesiling ia pe tu fesili ai ele autusitala ele mautele mai le mauta fono le pale meni o New Zealand ia le ali fi pule po le sui tai le New Zealand First ele o au fa makalanga ri e fa ilonga langwari i St. John's e va mele kali al gamalo tamai o la u fa matalanga e tu sa o tu lava la u fa matalanga le anga o le mai tawan tu le la tu vaenga fa u fai e pei o le fa au fiufi fo ile le fa manungasi ele ali pale mia ma le vang fai le national ia nisio vang o le malienga lea e fa maila na tala o te tonu o le malienga lea o le iai ma le tasio vanga e ma fai ai o na malanga siasi mai tangata mai initia e o antu lea fai i le toa lima afe lea fai o tangata i to tonu o le tolu tausanga ia ai au noa ma se tūlanga fo i lele o le talo sangai mose no fo mau te tonu New Zealand. Ea, se kako wha ukala iei i koe ngā mea wha pia. Na a mata i ale marienga o lo wha pia mai. Ole, fe wha ataua i ngai le vale o tonu e lua.
o le pick up mai e le New Zealand first. E le o le fui e ma le mele, e ta o le whaatananga, wha le tūla whono, e ma whai e tangata nei, e to a awhi lima se lau le tausanga, ona a malanga mai te tono New Zealand. E oi, e a ngoa ma le whinga e o ngisi mau so e ngā fwile. A o le asau sila, o le asau vai e le teimi nei, e to ai ngā tangata ia e tātou te mafutai tono au kilani, e po le taupi tonu ufu. Ea, o le aleko ngā ko kerenga wako kele i tangata mai lea tonu, ma lea fo i tonu. Ea, o le whinaunga nai pe o le whinaunga mai. Ea le sui te tai lea o le vang whai le New Zealand first. Ea, o nisi mata upo la tātou talanoa i se teimi o mua. Ai a wani ngalo ya joy se time yo la wo la so o la fa pe la ona tanto o se tuai i Samoa a wale tanto filo ingale male fionga ya lilo ma yava mai na vai so yo la tanto wala leo inisio mata upu o lo la walunga i Samoa i lava yaso male ni va yaso ile siva gogo o le mau i lava lena o le au talavo fai mai lava la to e mana o ile show Saulo ala ia e matu ai so Siva mai siva ile manaia Alo ia o fai va o mali e mai le musica Si o tino e va vai e se le mata inna Ia o tango no mea ua leo le lea Au ele au laiti So mai ai le tuisi Milo loutino masi ova e pe si Alui lalo e alui luga e alui lalo pe se matavili Feliu liu ai solo Pe se alu o le maligi Siva mai siva ile manaia Alo ia o fai va o mali e mai le musica Si o tino e va vai e se le mata inna Ia o tano no mea Uale ole lea Se lo fomi, pe si vale uosi E la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli Usi ma ola o paga e fa a fesaga i fogi Olia ole au kuoli Wa pe oni temoni Se mai loa Ila usiva Samoa Oli fa atau salamaya mai sau noa Ila utaga no me alo sei fai malawi toa Lau mata ata ua toa Siva mai siva ile manaia Alo ia o fai va o mali e mai le musica Si o tino e va vai e se le mata inna Ia o tango no mea uale ole le Fai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafu aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti mawaru atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise top up ale Digicel. Pe lafu ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi li maono tolu fafa. Olua tasi li maono tolu fafa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ai lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Tasi limoi votu, amo. Música malia, mana e siva, música malia, se maya night in Siva
So formali na o pese tampuni le nei vai ngola Aoauli marisi fo tātou wha fianga e taitolo mo ia ngā ruenga tūtema whaivalo filima e pe ona ngā pāti ai. E mo te menei e whiwhilanga ngō rewa maua fo i le tātou whilo inga i le nei vai as fo. E mo le whianga ia lilo mai ava mai na vai sui o le tātou wala leo e pe ona ngalue mai tono Samoa. Ja, wala vale longo pu yeli o lo pa ia malo to malu nisi o tātou mata upu o lo fa pele ona la walunga i tonu o Samoa. Le dava ya so ia malei fo i vai as fo pe ona tātou o le lo fa malanga le o le tua. E va tala fa to ia le lo ia va le vai ngo le Aoauli ma lo le ngalo ba lo fe o fe. Atalo fa tu lau to Fofogamua ia e sa oi upu fo ile le wali aso ile tulanga foi leo le fata te maua le avano o le tatou po kalamele nei ia malau to fa foi ia wa foi ile tatou watinu o lo fa fon mai fatalo fa te foi ile mai mo fa fon Samoa mai lava I maunga tele se ia pa ia maunga iti na ngona lava o tau fai tu sai tatou uma tau singa tatou tapa o sili langi o le vinga foi ile tua ia fa tai foi lo tu tapa inga ma le fai talo ia wasa manmi o se tatou watinu ia o lo solonga marmia me o mai Samoa nei le lofa maleanga lei o le tua. Ma lo le ono sai ma lo foi le tanga ta ia le lo mayava o le tanto papa velo le divine o le Aoauli o le vana fia mai mo ma fa funga tu le tanto o tro inisio mata o pua ona fa mala mala foi le ia vaias ia ma le foi filo inga tanto wa mata mai le fa sinonga le lo mayava o le sa e a waya tu inisio fo mata upu e mata tia so le mata upu le e ui le ni mata upu fo ia e faisi o ngā o nisio mata upuepe ona ta wale ia tātou li poti mai le dawa yesu. Ia, e pe al mta upulea e te whafsin, ni al mta upulea I sawanga matanga e pe sa olea Fofogamua. Ia, o le nā tonua. Ia, e lua mata upu te tele lava o lo whanga solo iei, na whanga solo il mata, o le ua mai alisi mta upu sa whanga solo iei le, ilo ilonga al whamsinonga, ia, a o lo whanga solo la foi le sim ta o pul nei ta o mo pe ona la usila fia so ta to tinu tu ina tu lunga ta tu tala tu sia ya o se ta se foi o tama tu ono so fit sanga o se ali fai fe au ya o fa pena ona fa ma oni ala na sol tu la fono tu sai fo io le fai nga winga matanga ma se fai nga ai nga fai fa malosi e se tene se ful valu tu sanga ola na ia lava au lotu o le mta pulna le sa ma tu no foi le vai so no vai tu nei ia ma le whamasinonga e au lavona manino le tātou atinu o Fofogamua e se mea e mua e whamasinonga na o le whamasino lava ia e nofo na o ia ilo le matau ia whaatasi mai tū whamasinonga e ala ilo ia whapea fo I mōi mau ia ai fo I matau pu e whaatau I le tulanga fo I lele e iai le lau o whaatonu po assessors ia e lātou te ilo ina le mau na o le mau lava le moli mau le evidence na o le moli mau na o mau lava ilo e tamaia ia e pe o vaenga o tu la fono ina e anga I mai tonu ia le whamasino lea o ia whatauteia le mtau pe la le mtau pulea sa whatauteia le fionga ia pulea ai Emperor Saroma ia o whapena fo I ona iaile au wa e to alima o whatonu la ia pe ona uta ua na lato ilo ina le mau pe whamaunia ia tūlanga unga sa whaia I le wa afia. Ia, e sira fia whaia le tātou atinu, e whaitete lawa whaia tātou reporti tūlanga unga nei, pe whapena lava ona au mai e le whamasinonga le whaatanga ina o le tuina atu o suafa I lato, ia e iai le whaitetenga, o le tele lava mata au pul whamasinonga, e tuina atu le suafa o lo o molia, ia ai pui le whamasinonga le suafa o le o lo o afia. Ia pe taila le to laulanga lea ma le ilonga lea le whamasinonga, e le se suafa na tau fia. Ai le responsibility lava ia ale tusitala I le tusia o tātou tala mtunanga umaia. E au na tātou whaitete le iai o le tulanga lana, ua whamaunia molianga o le tama e lima. O le whai o se whainga ainga whamalosi, o le whaia o se tainga whaasoli tūla fono o le whainga ainga ma mionga ia, o le whaia o ni a mionga matanga I se tamaita I se fulwalu tausanga le matua. O le ala o whaatulanga mai e le whamasinonga.
La sa skul tolu me fa pena ona tu ina mai ele fa salanga o le tama e pe ona taua. Ia ai olo o tala lava i tua le li fai fi au tu sai fo io o le mea olo iai lava le taimi fa atali iai le fa i unga lea le fa masinonga fonga mo. Ia, malo fa tai li no mai e fai si fa te foi le talo noi ma ta fa penei ona e fai si ma ale se mo foi la ngona o le tantu tru. Ia ai e tonu le foi si tantu e ja to le nei le lo mai. Ai e pe tante meia foi le tante talo noi ma ta upuia. Ai o tato e ma fo tu i tau sanga ia o ia le soifua o le tofinga i le kalesia ia o te le mailo ia po hani mafua anga tutupu mai ia nei soli ngantu la fono lilo mai. Paule le tulanga foi lele e o te fase ina le foi lele e pe ona ta welto telefon mai fa ia kol foi fi o le foi fi wa ai comments na mai mai o foi fi o le ona le tu pa ele me fai le anga sala ona le se mai so se tangata la va tato le fa pe e foi fi au ngale o ko ile se me ia te oi e se e tato e ia le taimi o fa so songa te apolo paule tulanga o tia o le tulanga i le relationship ale victim ma le defendant ale tangata wa afia ma le tangata o lo molia na pauna o le langona onga ai i se va inga foi lele ai o tatou lava manatu le tulanga foi lele o le vava la lata o le victim o le tangata na afia nga treata le victim ia le toi ina o lona tama she named him tama all these times beta ia o le tulanga na pe e onga ai lua o le tulanga foi lele e fai mai ia le tele o tatou manatu isi e oni mea fafau ia o atu fafau atu ai le fafonga lava le famasinonga ia ma le tulanga foi lele fa matalanga ma le mawele te enale ale victim o lona grandmother e mo ia na isi mea te ena mawale grandmother ma le tina but the victim o lea ele te ena fa atasi lava pe ini mea te ena ia le mang ia o ina lea na fua mai ele le fa ai unga a fa atonu le lau fa atonu le fa misnonga ma mai e lona na tu fa mauninga e fa maunia ia sol tu la fono ia ele tulanga foi lele Fofogamua o le mta pule nei ele na o Samoa o lo afiai ele na o tatou fo i o lo a foi ni o lo popo nga tia i matau sa ili se vai fall tulanga lea mali ia ai o le tulanga foi lele tatou te e iai e sa ili ala ina ia mawhai ona fo ia whawhita auli ni ma mawhai fo ona maua ia tulanga uma e tatou te e atuai ma ia whailoa beila o le whailoa lea awai pei o le tulanga na moli mawina ele wa afia le tulanga foi lele Fofogamua o le musue e fai se tala i lona langona malona mafaufa o le tamale o le latou e kalesia finga taia na accept le tulanga le mali sa ola neia sa mingo fa kasi male fana o fifi no fa tasi le mele ya pe o tulanga foi na ele vi fola le tulanga le na o le fa pe e u fiu fia i la tilo le fainga fai uma e u fiu fia le tilo ale lau le fatun i le sol tu la fono le wa lia e ma u fatino fo man ya o le ala na le wa la yona mafua ai talosia ya o vai aso o la ye le si case la fai terminate la fanga solo o se mal le malo se sa via ma ali sa tini ya o lo fatino fo o le case la na o lo fa pena ona o le victim o le tamaita i leo lawa sa fa pena ona ia i le ta inga le o lo molia o lo fanga solo ia ai i le tulanga o le tele o mata upu nei o e lo foi ama walunga le profile o le tangata e fa pena foi le ma walunga o le tilo ma le tepa anga le tata watunu i se o molia tai peila o le tama fifi o le fifi au o se fifi au le leo le tana anga o se rifi au e mautule kalesia le wana ia fatuina ma ona ia fa pena foi la le leo o se ali leo sa tin sa avea ma abta vale se al komisina o leo i tau sanga o mavai
o le mawalunga la tūlanga o i le tangata. O le mawalunga foi nal tilo le tātou o tinu i le tūlanga o le awhia i o i lātou o lo o awhia. I le tūlanga lea ona e te e ale langona o le to te lo tātou. I le te tau ona o le tangata lais tūlanga whapea. Ona o le tūlanga ai pea ona o tā ua Fofogamua. Ia. E le whapea o ka kounga nga aia kwa la saule le whaososonga ki a polo ke awa sila e se akule le whaososonga lea le pai mai. Lea o tātou umalawa o tangata e iai taimi e vai iai le soifuanga whaneanganga ma le ola whaatuatua. Lele. O a fefo i le tololo i dai le whaasalanga li nue. Asa sfultolo me o le tausanga le nei. E au mai e le whaai unga le whaamisinonga. A whai o se whai unga whalpui ia pe fia tausanga le whalpui. Tulanga na e na isi o tātou ainga na e whai mai o e le i uma le whaamisinonga. This is a sister's trial. O le whaamisinonga le whaamisinonga e au fiai whaatoni. Judges of the facts o lātou o whaamasino le mau. Ale judge le sit along isi whamasino. Ia ngai whamasino mea ngal whamasino ia. Ale mta upu nei ma le trial le na whai. Ia na iele laulau whaatonu. La tau te whamasino sino ina uma mo le mau ia pea. O whaatonu whai na iei. E ke wa aia koe le ngangaka e iso la tau background wha loa. I le tura whono. Nea? E tofi mai ai o tātou nuku mawhio anga. I lātou e makua le manino ai ni tūla whono. Au tangata nā lātou te whaamasino ina le leile mau. Ma mea ia le lātou whaalangona, ma la lātou tilo wha le tangata soifua. I le tutupu ai o mea umanei. Ia ona au mai i leo la lātou whaai unga lea. A whapea la e iei se tūlanga fo i le lewa ai iei le whaamasino ngā. Lea e no fo i le whaamasino. I le vaenga o le tula whono o laile o tāle whea ngai e le whaai unga a assessors. Ia, e whai mai e le whaamasino ton umalawa o tūlanga ia Fofogamua e pei ona iei fo i lea fo i whaamasino. Lelik maro whaamtai a liru mai awa i a tālo sia. Tālo sia o le a whaamutai ia solinga tula whono. Waile pei ana whai antula matanga i le se mea fok. E pei ona i sau no liru mai awa. O le maualunga o lau tofinga. Ia, o le maualunga fo i nao le sila le malu le anturu i antoe. Ia, na whaapea i lola ia lea. E re ka kauanga e sasi. Ai mai se eipea a tātou tala no e lau i tofinga nei. Tofinga wha le ka le siapo au auna pa ia le tua. Ia au i lea. Ia, e o lawa le tupo tā vita le whana pa ui ia. E le o tu umama i naila ia lea fianga. O le victim po le tangata lea sa waina pe e na whaia ia ia tu manga ia fa le soli tu la fon ia se tantu tali em fa ila le tangata lea ua fa maoni ala soli tu la fono on to apili ia le afo le ungol fam sidongal ni ia ona ia tsaulena ta fa e manatuane o lai o le mele we te mile nei male tulanga o tatia mail mta ia le o talia le fa ungol fam sidongal le fa salanga o le wai ele o le verdict leng au mai ia le ufa maonia ia so la fono ia la molianga ia na faila tu leo le tai moli ala mata le case le tai ave sei si molianga lua na tai ave se level prosecution awai ia fo ia famanu watu le fongo awai e a foi ni e tulanga foi le e iva molianga na ia na beselo le fa molianga inte fa wi ese le tu aleo ona na ofisi ia fa pe mai ele tama ta ilo ia sa tula ile tu leo ele o ia se va enga tono le mau le victim o lo fa ma ni ai ia molianga ia e ono fa ma ni ai molianga ia o tu punga la vai ai tu fa masino ti lo tu alelo ia ele ai se me fa maungi el molianga ia em failava na ia toi faile tonu au mai i tu molianga le fa le au ngaina le na lai no na abi ese molianga fa ia fa au fa masino ngai molianga lima pe on fa maungi ai no ia matuk mai e lo fa ngale ale ko ia e fa pe ona fa tali tu la se futur mol fa salanga fa masino ngai le tama wa molia ma lo fa tai lilo bayava
A tonu ia o lea mai tau fui le tātu o turu. Ia le nava ia so o tona ia tu le na whamata tui nai ia le fua Amerika Samoa. Ia le fui na wala uli ai ia teitai o le tātu whainga maloma le whongaftala i o le mauta. Ia ai on lena maua whamatalanga fui le pe o le asolulu e le vason se vai atuni. Ia le wata pena mai ia le fio mai le fionga le li pālemia. E whaia o na siaki fui le masan. Ai ile mai tau atu fo ile le ia ata ia na tu ina nei lunga le Samoa Observer le mai ia. Ia ele o finga malanga masani fo ile. A o le anu atu le fa tolava. E au mai le fionga le li pālemia. O le asa tūlanga o ia le mai tau ia le tātou utino. Ia wale fo isaf silingi ai tu stala le fionga le sui pālemia le mta upula. Ia, o le awa tali, o manino le tali le fionga mulpola. O lo anga ia le o ana siaki, o tali la mulpola leo te manitua, o ana siaki ua lewa ana tau ana whaia. Ia, pepita iwa wale i mulmulta ia aso mataimi sa tau ai, ona anga ia tu te whaatino siaki ia, manitua foi le fionga le lipan, mia le sa awina atu mo New Zealand, i le tūlanga foi le lona i lona vai. Mali. Ia, ai o le fo'i mai lani nai Amerika Samoa. Sa au maua la vai le tala le fiafial na le weekend le na fo'i mai Amerika Samoa. E wha apea o lana fautua ina fo mai i wha topelo na ave. Ia. I le tangi le na sa au maua whangsalanga sa ili mai awa tamusu fo'i e whasiringi e langa o lai fia ngai mati ngai le tangi. Mali. O te pikia le saunoanga mulpola e wha apea. O mea ia entitled la i el palemia ia. Io. Entai toli e pare mia ia ele ave tu sa o atu i le valele le ave mo le soswani se le vavele ina ia mawhai ona vave ona o i atu nu olo o tonga fiti ai paule tu langa o tele tani eina o tu langa whai lele o le au mai o le whaupunga whai lele whapea o le ale whaisi aki a ele ta usa o le mata upu ia a wai le whapea e whaasai se sile ave pale mia e made back no? Le ola ula fa mtana tu sa wa tu le Fofogamua. O le mela le wa ko lo la le va enga le nguspe pa le mapu lo le aka ma mai le va le wa tele ai le fa mtana ia. Ai ana o le time o le palemia o le a vele ambulance in New Zealand ina ia tonga fiti. Ele ai masisi ai sia langa la nga va ai la lo tu la fono ma ia inga tato malo e mafai ona ave peitai. Ia, o leu wha leu nana sao noa mai ale fionga mulpola le tūlanga na o mea ia anga wa ai palemia e entitled iai. Iwe, o tatou loa umalava. E o foi la le tongi ina o le avenga o le fionga le li palemia wa le pe o wa ai atu foi o le o tele ia tala i le avenga lea. Lea, o mea ia anga wa ai o tatou tai a whai anga wa ai. E le se mea o le atau nana ina i fua le avenga o le fionga le li palemia mwhapea mai. Ia, o le ave e whaia na siaki ma sani matulang mwhapena. Awai, e pea ona o whamatala atu telo tapo kalame Fofogamua. O le akumuringi, ele o Amerika le fiku, e lima sifurona stati. Mali. Io o le o Amerika. E le o Amerika la le winga o la utana. E tupunea le mea pia ilo ngengia kako. O le maa nai o le tūlanga foi le le alo ia le lei. E te sa tau foi mantua o le wa ave le li palemia e le o sa manatu foi le fa pe fa ko sa fa fia poto pole ai o mea nei te tau ona tatou manino le ia tasi tala ia tasi fa punga ia awane ia le bebesi le o le maua mai i o le kala o le maua mai i o le tala na fa le lo le ai sa tau ona i se pe pa fa ilo mai ai o le fionga le palemia o fua o le ave atu i le ambulance le valele i New Zealand o Wellington fitinga e makua mangingo le o ina fo e makua mapungi mai le kele o isi mea fa fatu e istangata ina ia sa o le famtalanga peta ia o le ufa manino mai le fionga i le sipan mi le fionga mulpola ia o manino fo ile side a fa yo le wa avatu ono ia na siaki masani o over to you ia po o se tūlanga foi o lo whale tonu le temine e le se mea lea e le a whapea o le ate le fose bebes e anga wa ala tātou palemia i tūlanga o whapena ia ma o le tutongi foi e tutongi le tātou malo la ia inga i lalo tūla fono le tūlanga lea Fofogamua o sa una malam lama anga le matau
But when I check the news, ol vayaso na il fa yung na o ma Wellington. As I no lang na foilel sa fia facility man. Ang musu foilel. Ola mo fia ngai matinga, ya tai mi pa foilel na la yento fitinga sa fel ma. Ele ang alta to facility man ya tai mi. Tu ula va no ase malo si leila fia ngale lipan mi e petai. Ole wa tu va tu ya. O le tatalo man tatalonga le tulanga tatou ia I nei tatou atu ina ia mawhai ona sa Aoauli ia tong tinga le whianga le lipalmia. Te maua le tatou mawhatanga pe atu fwoi mai. E mai tau antu lila mai awa o le nau o sa ili fo ilele le pūlenga a le tatou malaiwa le lepo o ile na liki mai e tua wha amtala. O e whaitu lau tala I le video na ilunga o le Samoa Observer. Alu antu le leia le tracking o le wa le lei nei New Zealand po nei au kilani. E wha te tau atu I damba le teime tau nu atu ai o le ingoa o le wa alele. Ia mara kei milenga ko wa ako wai mai ngai New Zealand. Whaisi ma tau tia o le teknolosi le wha o ngai. Ia ma le maua fui o ia tu ai ngā wha mtalanga lilo mai. O le ala le nae o te tau tu ai la tana le. Tasia le puna vai a ngai mai e le wha mtalanga. E la kiki fo ilona fesilingia. Le winga la tala le se kala mai o le malo le tulanga le ai le pal mia I se pepa e mes fam talanga po le a e sa ibi ai se a la ngal pale mia o Samoa Fofogamua ma lielo oi e le se pale mia o se ku pal mia o Samoa o le tai o le tatou malo e makua tilo I le media I tu uma o le mea e anga ai e o le media o le mea e anu anga ai la uri e fa pena la Mena ya la yo na mautu ala uia manatu na wa ula vai ka ilo isikuskana e tatau ona ia le fa mani no nga le malo I mea umba ya nga I pania fa pe mai o le ma e an le ma ioi e awa fa le tu na fa le fa mo la fa sa ala tan le awa le tu na fa le fa fe no he's the prime minister of our country e fa siningi ya tatau watu E fia malama na tunu farewell e sea lango tangata le fasili mea umba e faitonu le tunu nei o le au me o le alo le palmi le kala ngal mele e sea fia o ye palmi see o le question la lenga e sa wai lo makala e e fa mai langa lo ya ma o ai si me o kala pelo au mai tal wai ele o tasi le vai punna e sa wanga ye le fam talanga ya vai la o technology ele kai malolo e so e ale technology le ya no mata ye ele kai alo par mia wale nga saule le video nga o nga lawa saule fa ale lawa saule fa ale mai o I nei lua o le so o nga talanda o le pu me Samoa Observer o le atal va le lawa tun me va le o le alin tu ai nga va le se va le pe va le masengo le ai e se falling va le o le ala tele na tala ma upu ona langa lele au mai ani le ya se tala mai malo o le palmia le an e o aku foi ata tau po le ata o le wa avele a fiunga le ni palmia e tu so ham talanga mai malo I le va anele e fa va ve atu ai mo tong fitik pai man e ai o le fai fa pe mata mate ai no le ma fu ai no tu langa le Fofogamua le ma fu ai no tu langa le tau mate o fa talanga fa bai la ko fi au po he is our prime minister. Mali. Na Paulisi va enga no tau mai tau ina foi le sauna ngal pole felo inga le fiong sui pale mi ema le sengo tusta. Pe umala vana ia tau ta ua mai ai pe da ta ua ile fiafile. Ele ngata o le siaki masani. Ia ai pe na ta ua I foi le o se fa le tonu ia tele mai lopo upusa o ia na ta ua. Ai pe I se va enga foi le o le fatu le pe o le ta ua le fiafile le filo inga ma le sengo tusta la lilo mai vana te ua sea. Ia ua fa manino mai le fiong mo pola tulanga na o la walo ia mai fa manino nga mai le tulanga na mo se la fia le tatu tu ma me mai le fa pela ka po ang mai fa pela ia le la ya lu ma e nga va ale fiong le lipan mia fa pe o lo tu tinga fa fo tong le tatu malo la ia la lo tu la fono le tatu malo le tulanga le fa ina fai ta I wa mavai o no tu la fono ale mai inga ia o mea ia entitled ia ta il tatu tu e se mela tele fo se fa talanga pa wale mea fa fitai o le fa manino mai le fionga mun pola o te pi kia sa ranga na mun pola na ia fa pe mai o mea ia nga va yes
Yes, e taula ona faile tu. E failo ai tata watunu. Ele awaina e tu langa faile le ma wa mere tala I ma wa mai tala I. E fa manino le mai le ala o mea. Na file mu ala ia le tata watunu tu sai fo yo tu langa uma ole abatu ole fionga le palmia pa wala uia langona ia manuia le tau whainga o tau whitinga le fionga le palmia tu langa o o ye nei ni sila fongo. Ma lo fa tai ia le da ia tanto man tu le fionga le si nga se le fionga le palmia da lo sanga mo li po le tanto tu ina ia I u le manuia ia ma toi tali wan tu wa le fa wa wina le o le inga o le tanto ma lo I le rifo I tau sanga I pe o le tanto savalia Inisio bata upu ile matanga alwengo leo ali le mayava mengta wantu ile unga o le fa msidonga ia le ana fa mai nai le swafo le fionga le pa le mia o le tofa ya li o fa tang malam ia ma le fionga ya pulea ia o le vaya so le sei ma vai tuni le so sfulu ma le tol o le masino APR le na mo wa ifa matalanga o le dawa to reinstate ia po wo to a matalia ia ngalwenga le safa malolo me ile tofa ya li o fa tang malam le aso si le fie le tula Ia e sao o le wa umana tu ina mai foi ani si o famtalanga ma le pepa famtalanga o to e fa pena on reinstate ia le to fa na be li o fa tang malama ia ma be ma leo tai leo ia po inspector ia o fa manino mai foi ni si o famtalanga I tu sia e fa apea o lea ua nai abatu lunga le to fa tanga mai o lawa ia le section ia po le unit foi ia o le ua ai ele to fa albealio ia ile tulanga pe ona eta wa man to foi e se ale case le ia I tai o le il famsno Aouli ia o le na found guilty ia pe na famaunia ia lona sol tula fono I tula fono fa leo Mali. Ila la tau lawa tribunal. O lo ma angan na iai. Ila tupunga o mea. E se mai lai criminal charges. Ia nga whapena ona au mai ei wa whaale au ngā ina le conspiracy charge le nga whape e mo na mori ai lato o le fionga ia lau le mali atoa o whipulea ai ia man tau whali. Le wa kilia mai ni tai o le case foi le mo le mau Sam le whaale nga ina o le suafa o le whaile au tusi le HRPP tau whaale ala I pule. Ai o le tulanga le tula fono fale leo ia sa o le tulanga ne o te ono failo sa o sa ilia tula fionga le komsina langulang o le su komsina le o tula terminate le fionga ia le atawa le sunga ia le atawa le tawa Samuel afumsanga o le tulanga foi le ina ia manino mai la tono alva en o tula fono le to reinstate tai wa found guilty lalo tula fono fale leo ia e no tato la ngona foi le ia la ngona fa tanga so ifua something's not right e le me sa o le ua ta salaina ma ua fa ma ni foi la so tula fono a leo a leo tu na tu final renga ia o mal taimini ele ma wala ba sama felo inga male a fionga ia ile sui komsina ia na fai mai se taimi vili mai ia ile vili mai ia le fionga sui komsina ia o vai tol vai nga se fulu nai au mai o la tula fono fale o leona o te reinstate ia o le fa pe mai nisi o vai nga na ia mo recruits ia mo leo fofo ina e batu ia itulanga na ia o li ola na batu ala bea ave sa oa pe ave trainings for ile e failanga refresher te fa manatu o mea uma ile ngalwenga o faisi unio o tua ia tol vai aso ia le lawalu lo le units le o le cyberbullying le ia tato tula fono foi le o sa wanga I lunga o social media ma wala o technology fa o televai fa ona pole o le tulanga lana wa ia so e te tawana sa no mai le fionga ile su komsina tulanga uma o le reinstate o le to fa le bea awa o le wa mai tau something is not right o le ala le fai mai o le o le tula fo ia o tata uma tata watu e mala mango fia me uma ila lo tula fo no le tata te e la mo sia I tanga a fa tula fo fale le e se akula fo fale le e se ale le matsa kulina ave tai a tula na o le fo ye vai to ia o la o to e te whenga lava ia le tofala bea.
ele mau o mesi tala ma lintanga luenga o leo ya lai fasili le tu ina tu mo se fa amala la manga o le mta o fonga ma lo fa taia lilo maiava ia le ia talo sia o le va vena mo se lu filo ing ia po se fa mtalanga mai fo ile fionga ile komisina langolang ia po le sui komisina o tanga luenga o leo au tanto ia pe ile mta pule lilo maiava ia wangalo ia ta upe o fia nei masina o tanto fa tali ia mi se lava o lua ma le fionga ia na ia po fe wo ile so e ngale mta pule na fa malo lo le tu mo mai ile fionga ia na o tulanga leo lo ia lo tali a pe le fa inga le an tanga le ngau leo su ta man tuol su ngon nai le na tu atu lo ile tala il sauno nga le fionga le li pa ni mi suspend ia mafai su ia fai lo ile professional standard unit ia po ole baenga le ofisa leo era to su ina lava leo mala to wa mionga masalama tulang fa pena ia la to tula fono fa leo o la me wase ia umala ia leo le melna ia fa tatani ai dola ia le ia o sau fa fia fa fokala ia o na fo su ia ai te wa ma wa ni sitala talwini fa mai o leo a mai le AG mo sanga review o le su ngale na fa ia mtanga leo so o le tulanga tonu ala na lea o lo o ngatailo ile tulanga fa APR o tu ina tu recommendation ala AG e sila ia le fionga le lipan mia ia ale lawa tali ai lola se tala muli po le ale fam talanga o le tulanga lo ina ia o fama sina nafi talu ona suspend ia nanai ia mai ngal wenga fa leo ma o fa tali pe ia le fa le tulanga le fa ngasolonga le al tanga wenga le po le ase tala mai fongo ila mo ta wantu lilo mai yavan fa sa mai ni te wasina eta u fa pe tasile masina vo ilele o le live with pay ele fionga yana na ya o se sila taimi tu atu ele ai se tu tongi e mawai o le fisili la le utano foma o lilo mai yavo la sa fianga o le umion fa tali o le unga le o le susu enga le e le lua a inga i le nei vaita ia ma le tulanga fo ilele o le tausinga o le ainga ia wai le ase su tantu ele tongi pili a lilo mai ia ma na ia tela fisiri ona o le tulanga fo ilele fonga mo o tele le afianga tele yo le afianga ia matou o ta mafai nei ia malfana e tau tongi ia nonga tupe na nai ina ia mafai ona fa sa ina nai tama ia na current tours ia na current tours na currency ina ia pena fa maunia la na ana nonga tupe ia o lo tau fight nei mai le stulanga fingo fi ia lona lua wale watele mea wale ia yo le mainga man ton na yo le tong pili le mol mafana wa uia e run ni vai so akoa o le shopping ma mea ai me fale loku ku fale lo me fale ai nga me manga me ngai fa auna nai ola e focus ai pili lo fa na le onga le mistake ya ole tulanga fale tonu la sa o walta sanga ya o te fa matala me nei langa o me nei e tsauna sila fiel tata wa tunu ulma to wa fianga sa o waluta sanga ma pili o na avela lo e lua o pepa na wan avela ang tanga o sanga nei ya o se tama tini na avela na management human resources management ya o le pili la no tam tini to wa fe mon tu o lo pili e fe mon tu ya o waya ya ele talia el mato fon fa vai ya ma pili wa mai le fa wa mai fam tanga ele talia o e ele na yalo mas salonga le ofia ya tau inicio mesa o failo el mato fun favai ya ona ese lo mai ngoma lis masatama ole tulanga la na ye ma focus lo e tama fai tongi le pilio i melda leo e tongi le tolu afe man tupo i melda I sacrifice lo wa umale half le afa po le semester ya assignment awo ko dropping alola la pepa tu la fono ia no wale avi i lo titilo e tele ia tulanga e matele mafaya awala e lua mato montanga e fai o falatai mafasta uta e karesia me uma fa pena
Ia atu mai whana blawe o ainga, tu mai ma whana ia o, tu mai ma pili. Ia o le matua te lea o nai, wa te le misi wa iei. Wa le aina nai sa vea ma pēr pong o le wha a o ngai nau tamaiti. Awa, ia pe o le wa tau wha so o le te lei o le maa afianga, lua nei o afianga o le afianga ta ua lea. O wa ai Fofogamua le swinga o tō lua. O nai o le loi o li eila na ngaluenga whane leo. E matua alu mai lona loto atoa ma mea umana te whaia. O te tilo a whailele u whaasolo mai aso, mo ia lai whiawhia. There are times eke whakoi, e maua ana whakoi, o lana le tau whesilia tu se mea. E vai aku, ma mao i o le lalangi lai el mawhawhau nai. Ngale, te whaai atu iai, i le tūlanga whailele o whai mai o le nai atala, mai ele loa i te a upo lasa mea na se, peo le tūlanga na Fofogamua le tupu nei, o te le loa po lasa mea na se. Wa mafua ina na tupu nei mea te a o le si tūlanga wa ma vevesi ai, wa pleima o mea uma, wa pleima o nai, o oi ma mea ye kia ngi whai le whai ni, tatou ngā luenga, whesingia le whionga le nipan mia, o whamtalanga o tūsinga o tala, o mea uma, o play mai o au le isi mafuanga le tūnanga lea. Ia, Fofogamua le lau whatula o tala le, ia te oe le te whawhonga mai, i lau a inga, o le mea mua le na o whewhea ina o whenga luenga as a reporter. Mari. O lo a inga, o lo to olua ma lau whanau, e se a e le kusamako, na ngā o lo waloto, o le loto e alu ai pea, e le kea. Ai lo tilo lai le isi tu, o lato, ia on tangata e matua e kasi al me va ai e lunga, really mai e kia, ma, adu ese mangi mea, wa leva na whaatawa moa o na yu te alu ese manga wenga nei, il tilo ni mea nea, ia ai ese lo loto, se sila Fofogamua, e le ese mea la whaasaka uloi oe when you do the right thing. Mari. That is wrong. That is very wrong. Ele se mea la e keep up by. Ile track sa o ala ke alwa wai. Unless a personal le kangaka la le fa ya mele ya te oi. And ole ola o fa ingo inga na me atoa ne. O te le mama o te le fefe ta watu. Wai lesi side a ko an me a ko ni ta pulu to lua. And mo personal la ni me uma wa polo kiki fa so a kongi me uma a woni fa ya ni me tawai man mi ai tato tangata man etu ia ona wa fsinia Fofogamua ele kai uma maftianga ma tawai le o fa tia ele te tai uma maftianga i na tupu mai me nei ai vai Fofogamua e sele manino le atua mala na fa mana mai tinga lava ona whanongo atu i tūlanga ia. Ai na te au mai le manu si e whaawa wai pēa. O lana i le si aso, o fo i le langona o le nā aso ntu ana, i wale se mea. Ai au mai e le atu o le langona fo. Ia, o lau tala na Fofogamua. E le whaingo fia le awenga o lo mātau awe ina nei. Ai o le tala le ase o tō rua e mawhaki e lo o te le iloa o le asa o mea na leanga na whai. Wa o mafua i ona tulituli au pua i tūlanga atoa nei le mene a wa o lo akule ka wa uma whamtalanga ai o te le fia tau talai ai sea langa e makanga wa personal ale tele o mea nei tate wa ai atu iei ai leo tūlanga le sa tauna iei le whangasolonga mo se manui o le tato watinu o Fofogamua ma lo sa noa lilo mai yava e te lua le o sila la fo i le isi tu la fono fo i lele wa e maita watu. Ia, o le nawa a matana a fia i le tūlanga fo i lele o le mawhauwhau, le mental health o le tangata soifua, o le sina vaenga tā wa i lana i a te tau wha le tangata soifua. Te lo le o sila fo i lele i le isi tu o le tūla fono e silingi ai, ia po le ale wha tuai o le maua mai o le unga o le susu enga sa wha ngasole. Ia, olo, iai lava whaina i tūlanga o lo whaatino, ia ma o te le mana o e tau whaino i te mil nei, ai
au mai e le atua o na malama Fofogamua e longo atua lau tofa o lau tofa mua e sila fia i mea umala mo tata noanga i tūlanga ia i le tūlanga o lo lotu e mamao lava se manatu i le tūlanga whapena na langona nau o ini langona mamao ia mamao e o se manatu wapena o nei tele i tū e lo fai e lo fai o le atanu o lo tatou o la mautou soifua ia o se tatou no atanu o lima vai e whaatangi atanu e mau i tupe ma mea umai na ia mwhai una o le whaanga solo ngā luenga i tono le tatou atanu ai tatou te whelongo na i lawa i tūlanga i le mamata upu ia me se fo i o le paule mea ia mau a pea lo marosi ke kalo mai ia mau lo marosi ia o te sosoani ia nai lana mata upu te sai fo i o ni mea umai tupu mai Maro fa taia le ma yava ya tonu o tali e na ya fesili fo ya nisi lo manu le tulu o le lava tu sili mai le mata upu le fionga ya na dai ya e ma lo le on sa ma lo le lava papa ya tonu e sauta ya ya ona mo waila ya le o se tali ya wa lava ya le mata upu pe ona sa fa nga solo ya ne te we ini si vainga ta wolo e fia sa no ya ma fa amdino fo ya wa le fa funga nga male mai mo mai le tantu tu o li me ia paula valea o lau tala muli ia avea le nei tula Fofogamua e moli atu ai le whamalusi au le whionga le lipanmia whianga i mga sengase atu na bimao ia se fia lau whionga la uli le o tu au noaina o i tārsanga e le ngata tata watunu o a inga whapea fo i mātou umai nei Samoa o tūlanga fo i inga sengase alu whatu le atua longo malu lango malu i tonga ti nga o le nei fo i ia maua se aso tātou te whailoa i ai o le tala na Fofogamua ta whailoa i le stofi i nisi o mta upo le whamasinonga pa la mea o iei nisi o tangi ia ma nisi o whamasinonga o tātou mta upo ina e mwhaiona sila fia le tātou watunu o e mo nei taimi whaftai te le lava i lau tō whale lo whamai si o tātou watunu o le nei po kalame tai ya lelo ta whailoa i le stofi alo whatu le atua Fofogamua lau whaumatulia ta po kalame nei alo whale atua e lau tiute e whaawau nei tula le fiafi whaftai fo e tata Radio Samoa mai lava i le whionga le lipule ia ma le tata o whaingaluenga ina maua pea lau tō marosi a waito tua ino si tata watunu ia maua fo isa marosi ma le a whionga i angal manmana o le tō wha au tangawa ia wa fo il tua ina atu si tata watunu ina i Samoa e mai ani mai ava mo le nei e fiafi Samoa manu ia tele lau tapua inga whaftai lava i lau sosoan mai e ala i lau fia e whalongolongo ma mata ma mai moa ia Fofogamua ma lo tangata i lunga le Radio Samoa manu ia tele le fiafi so fa saifua ma ia manuia le fionga ia le mai ava mai na vai e pe ona e mai mo mai silsilanti e lana tutua mai tutonu o lo tantu turu i Samoa la to mo le fa poponga e le stofi o le riva ia so ba tantu o le lo famalanga le o le tua o le taimi lunga le wanti Radio Samoa le riva ingo la so le se atu ia lo se fulu ma le tasi ma la famiru te te ne le tulai tolu fa talu fa tuai e matua e langa te le fa na wa onga le tu wa onga tonu o au kila ni nei o le te vai tu fa fola le o te sulu mata ngo fia mai ia ave o le la ia wa sau mali e la male malu we la ngona la we mali ia faiso o fuba fana le malo le tru i Samoa na o te alfa e minute lus ful mole lua ia malo la vanga lu malo fa il faiva il nei aso lua Talafalava malo le soifua o si mea whaafonga o talafo o le Radio Samoa. Wa whailoa Trump o le asaluro le vasanei mai ai le marienga ma Iran le wa tau fiai nei whetawinga ai fōlinga e le toi ono whaopopoina sa teimi o le marienga pe a whailava e le maua sa marienga tu mau mosa pi le mu au le i o atu le asaluru. O lo fuafo o le astofi o le vasanei e toi whaiai isi taranoanga a suyo Israelu ma le panona a wa whairoa le anga iane o malingi Amerika i lungo le waa le ana tau fia le Strait of Hormuz i le asosana tenei sa i lungo le waa le fua Iran.
E le o manino mai lava se whamtalanga mai a Iran po o yaini o na sui I tala noanga o loo whita ua ina le amalanga nei le sui presidente o Amerika o J.D. Vance maisi I Pakistan. Pau le whamtalanga o li pratia le CNN I le so o le whamtalanga le whafonga whetalaia Iran o Mohammad Khalifaf whamai a ia la tau te talia ina, la tau te le talia ina ni whiutana inga e whaia I lalo o ni whamatau. I Ukraine to fitu tangata wa maririu ma le sidia le se fulu o manurua ina wanga I ane seri I matawhana tangata lautele I se mga ala I Kiev I le whaai unga o le vastarua I mai ave wha amalo si ai manisi tangata I te tonu o se supermarketi I le alaba whaai tū. Sau noai le loia sidia Ukraine whapea le nei whalablawe wa waai I ai o se whainga whaatupu whalablawe. O le na whaatupuina le whalablawe na whana e leo leo ma maliu wai ma o ta ue 5 tau sanga le matua sa soifua nei Moscow I Lucia. O lo iai pere to o fitu o tangata na mananua I le wharamai e au fiai ma se tamaititi. O isi tangata mātatua e to a whaolo I le vaenga tinga I no le wharamai o lo o wha wau iai tong fitinga a o wha ngā solo fo I marasu e suenga po le atonu le mafuanga o le nei whaalawe. I a pani wala pata ia tangata I le si tia o la matianga o seisi fo I mafui e tele le rumanai I le mae o le mafui e malosi le asana nafi e fitu tesi ma le fitu le malosi le fua mafui e. Na afuai mapolo inga e anga I ese mai tangata o na o lapta inga o ngalu e o I le taitoru mita le maururunga. E whaita wafe tangata na whaatonuina le asana nafi e anga I ese mai ngā tai whale ma anga I atu I no fuanga maururunga. Whaeroa lai le vāngolo o mata I tuina mafui e marawa ai tau I a pani e ono toea a fia le atunu I seisi mafui e malosi atu I le anga atu I le vai aso fau. E o mai lava le teminei le ngalo le to tele o tangata o le atunu a fianga le mafui e tele le rua fese furutasi na afuai ma se ngalu lolo e sidia le se fulu walu wafe na mariri wai ma whale anga inai ma le Fukushima nuclear plant. Whamaina o I Tokyo na whaalongo inai le mafui e le ananafi ai I Hokkaido e lua I tūla o iai pea lapta ingo ngalulolo ina ua mai a le lulunga lea e fitu tesi ma le fitu le malosi. I Ausitalia sidia le se fulu ono afe isi awa no whaingaruenga fou ua matala ma whaairoa mai nei I Australia I le mana o miaile iai o sautomailo na whatinoina. O le ofisa foi numero whamawina le Australian Bureau of Statistics wo foi nane a mano whai ngā ruenga nei ia ai te tele uma o Ausitalia mano whanga mautua mo le whaatauteia o le tusinga I ngō le tausanga nei lua whelua ono le epa utonu le aso se furutasi o Aukuso. Whairoa le 9 News o le tutongi e tolusu tasta lasfuri vasene le I tūla whaopopo ia I marasupa. O ngā ruenga whaatino a field officers po I lato le awha whai ngā ruenga ina I nei a wanoa e au fiei le tali o fesidi le lautele e whaatau le tusinga ingoa tau a ao tusi e whaatatau le tusinga ingoa ma tuli roa I lato ele I mawane tali I fesili. E fesosoani fo I tangata o lo mana o mia le fesosoani e fia malamalama I le tusinga ingoa. E whaia le leia o onga ma tole ringa au le I whaatinoina I a ngā ruenga. Ma le taramuri wa whaamania mai ana matanga ruenga le soifua malaroi nā tonga e lua se fulu wha isi tangata ua a fia I le tenki fiwa talu mai le aso whareile ma o le to tele I lato wia a fia I le varo se fulu tasi I le se fulu 5 tau sanga le mātua. Ta ua le Radio New Zealand se whamtalanga mai le matanga ruenga e whapea o ti munga mawinga lolo wa o le tau le atunu ua tiri whaatatele I nai le namu ma wheawea I ai pea ma le siyama o le a whamai. To e whaeroa le pepese le tenki le atunu ua le ilewa atu nei pea ma le fitu masina na whaeroa I le malo tonga ua mae a le si pe singa sai ai le ana a fiai tangata iwa se lau ma le fitu to o tolu na mariri wai. Mo lapta ia le mtanga ruenga le atunu ia usta ia whaatununga ua tu inane mo le tausia o le soifua maloloina. Tala nā le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Ora we fa funga ilo to tonga o tatu tala I vai whanua o le Pasifika ma le lalolangi le nivahenga o le Aoauli
e pe ora tapereina ma funga dan tula faltua ia Miriama la toa pomare ala mfio nei to fa funga ye le July fa ile afi today ai troe fa malo atu fa telephone tu man tu ala ka tele ola fa na wa onga o le watu wa onga o le ia so lua ma lo to mai tu mai o to e a mila onga ile ia so sa e lu da un po le sa e no fo ile fale le fa mau le lu fu spa tono le ta vale au le fa ia fu le skamiki marku por pizza le ma wa ko ke fa le driver fa wa le fa ma ko le driver pe ia ngare makala le tano McDonald Ola venga nei le tanto tala le tamo le soma le so antamo au kilani fa me le so Aoauli e mai oro yeina yuanga e oro yei foi ma wila ma fai tili taimio le Aoauli ma le fiafiana nei so viliangi mai le so mai le tu I saute ole ma fana o le dia so luas fun ma le valu tikiri e se fulu tikiri e alo na malui le poa na nei mai ngoto le la ile join se fulu tasi minuto le July ono ile a fiafinei Ole vainga mo le so antai mo au kilani o so le lai le toiva mirute le July fitu ile taiao ko mai e lang le tau o na fa solo lea ina a waoa ni si no fanga I taimio le Aoauli so vilia ni mai ile tu I saute Anjalo fa toi lo le lo tanto tro I Samoa ma lo nga lo ma lo le fe le feiva au tai le fa fu mai lunga o le tasi o no tasi ma le tasi fa mo I Samoa O winga o le tau I le sofa mai o au susu o savili o le matau polu, savili mai sae, o lo o fitia I pēr Samoa mai au mai au matimu, e a fia I le turu wini siu tangi. O le tala fia e le ai se fautuanga po se lamtainga o fa malosia mo laufnua o Samoa I le so. O le vaingala mo le reia Aoauli a wawa ni siu tangi matimu e tōnu vava sloi, e ono fiololo le mafa ai pupu fa pena I wila ma fai tili vaenga ma ululunga o le venga mo le aso ante amo Samoa o le anto ulu vava solo I timu fa solo ina ta ape o le tulanga dai pione I winga o le tau mo le so toi foi ma le aso ante ao e le nganta mo I tanto ni au kilani ai fa pe foi lo tanto fa sinumanga I Samoa Radio Samoa tasilima I batolu Radio Samoa. Tasilima I tu. O le waf tonu le tulai tolu musika muli ele whanau a ongai mauta malawa whatasi e foi. Ya ma nai mantua ma avitava le linga hengo le aso. Ma lo lau le sisila ma lo le whantotoa. E lungo tātua le tele. Ya mo le alava le toenga mai le afo io e mai le aso nafi. Ya meka kire pa o ilo ngi ya wo ya. Tawa o leo ko inga manero maku. Ka ko ia malosi. Ia o le mea wa mo e kongo le pusa aisa. Male ka poki kanko alu ai loa. E aunga e chaushi. Ai chinga ina I le achini. E o se fale e chuchulupe e mafua mai. Ona o se vivi Aole alofa Ua pae luaina Olo na fa
chongile moa olona afae temu ona pei aile a o icha o chala e fai ile nuno o se lango mache ua mai mawaile sua a ofea e a upo na chala na fai ai ua na o tua ole pato e pa ua I ole timbu ai le susu ai o taunga mali e lo lotso ua le ai se manongi ole lolo si ai le fa asa fea I se va a popo a ofea e a upo na chala na fai ai ua na o tua ole pato e pa ua I ole timbu ai le susu ai o taunga mali e lo lotso ua le ai se manongi ole lolo si ai le fa asa fea I se va a popo si ai le fa asa fea I se va a popo Se savini angi mai ta umai. Oh no. Fiu eta fono ai etele la mona mai. Oh no. No fai titili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falongo ai e afua mai fo I maunga le pule la o ai ai afua me o le bele me na o momo o ai e pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai au le alofa na o alofa nei awa ele ai na vases o tu sali lo la le nei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta su e ni manu fe ai fo le mili o wa ngo tolo la o mai le pongi sa wa ta o fi e ma fo le ma fala no ofia tofo le matango fi masalo ai wanga lo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu awa le fua te lulu e le to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai. Oh no.
teo Fiu filiki kupe se he de posse teo Nga ole kufi sili ole ma fau fau Pi ia mau ki a oe pou ke wha a kau kau O ou mo o mia se fuala au O lai kalamanga se walu Se ko ai mangaku Whainga kawa e alu Ai kuu mai o au O umi ole miki le ma whai o ngā whawhangu Ka ika wawa lea Fia maua o se ea Fia maua se suinga o lea Lo whawha a pea O lo au le lei ua a lea ma mika mikanga Pei o se mori ua susulu mai le ava Se whawhea o mai o oele pele Pela pe masele Whai kikiri mahawa Kafi e se ai uma leanga E kuu mangi le lei Ka lela wasi sila i le kele o mase Lilo i le langi Mo se fe sosoangi E maua mai le kali pe a e afu ma e kangi Le ei se whai ka o ngā whamala mala ma Whai mai ti o alofa ngei O alofa ngā Aea Se savini angi mai ta umai Oh no La oi, nari ua saa mai nga oia Ei ua pule lava ye yanga ia Oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fia Umai a Unga luenga Pa a tau pati Oso pelu Elu e mai Susaupanga Tini te tama Naga oe po oe toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Iai fo i se lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaue lava Famole mole Siva la ia ile musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oe mahafuka fo e au manipo Oe a winga fo i au manipo Boom boom shika boom papa o 5, 6 kilo low kino Kayla record yo Sound of the S-A-M-O A way night and day For my people The malo people The Aoauli O Marie Vai ya yo mai la ia Vika let's go Siva la ia i la musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Ia i fo i se whawhawhinge Vai masoa, whasopa moa Wali kama, saua lava Whamole Ia i fo i se whailele Whaisana sefe, whalai pankeke Wali sunga, saua lava E whailau kama Siva la ia i la musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you like your workplace? Is it a peaceful and productive place to work every day? Just as we need to get a checkup on our body to see if we're healthy, today and tomorrow let's get a checkup on our workplace, since we spend so much of our life there. The first symptom of an unhealthy workplace is frequent complaining. Employees criticize and trash talk their company, their fellow workers, managers, customers, or their products and services. They even tell their family, friends, and others outside the company how bad things are. A second symptom of an unhealthy workplace is when the employees feel overwhelmed, even hopeless, because no matter how hard and fast they work, they can't finish everything, because they're usually given too much to do each day. They always feel like they've got too much work to do in too little time. So they must choose either not to do it all or just rush to get it all done, but nothing gets done really well. Another symptom is vicious competition and conflict between fellow workers. This gossiping, backstabbing, and bullying is called lateral violence, which sadly is a problem in many workplaces. A fourth symptom of an unhealthy workplace is where employees don't feel appreciated and recognized for their work. The number one complaint of employees is this: I can do 100 things right and not hear anything about it. But if I do just one thing wrong, they quickly put me down and make me feel like a failure. Studies show that most employees are looking for more than just a paycheck. They want to feel good about their work, and that they're appreciated once in a while for their reliable, quality work. If you realize your workplace has some of these unhealthy symptoms, why not ask God to help you do what you can to change it into a healthier, happier place for everyone? Ask Jesus to take charge of your heart and attitude, and He'll give you His wisdom, kindness, and power every day to make a difference where you work. Just think a minute. Utama, olo utama, sota oma, ile mauta, oh yeah, fia, 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 ile meuma, ile mauta, olo utama, olo utama. Olo utama, olo
tama Sauta o mau Ile mauta Oi ai le fia 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 Oi ai le fia 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 Oi ai le fia Fia Ele mea uma Ile mauta Olo tama Olo tama Ele mea uma Ile mauta Oi ai le fia 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 Oi ai le fia 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 Oi ai le fia Fia Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come on, go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy. E oe sisa records ma le tātou pisile da sau tāo ma ai le whale o lo tamai tūlunga antuai e ale pola kalamena le think a minute po le joy ma fau lava e sina bidu te se tasi te le whaia se whai unga e uma le rio langa e leo joy tea e se maoe e oe a whaia se whai unga le lei whai i oe halu ma le anto iai a whaia se whai unga e a whiai ma sistangata o lono winga tauna joy no fo le ma mafaufa po o sei unga le leia o iai ia po o sei unga wha le tonu le lei o le ato mo sei siona wha puponga o le polkalame lo think a minute i le Aoauli a tae o leo joy valumiru teo na tāne o le July wha tāle wha o le joy au le hantu leo tātou tala mai le Pasifika ma le lalo langi mo le reia so lua a fui o di sineo tātou wha linga le fia au tātou mo lo si la fia o le wha susilanga mo mua o le Pasifika Open Day tā lofa lava au ki lani saute au ne e misia le wha mo le Pasifika Open Day o lo tapena mo le aso lusu ma le iwa o a perila mai le sefolu le tai au a nga i le lua i le Aoauli o le awha tonu i nai tui o le fulu o le koviti ma le misela mo tangata mātutua ma whanau wha peaso o se tasi e iai ngā se tu mau o le a iai au ngā le tinei mu o leo ngā luenga la via i le Auckland Council e le ano noa i o nanga wha le soifua maloloina i le aso le Pasifika Open Day e whaielea i le Manurewa Netball Hall i le Iva Lima Browns Road i Manurewa awane e misia le aso lusu maleiva na o le masina nei o a perila o lono winga o le ale aso le pau o tie le aso lusu maleiva le aso lulu
ole vai aso fo pe tātou olia i le alofa malanga leo le tua. Ma le tātou whaalinga mulimuli ma le tua le Casa Beds and Appliances o lo whanga solo le tele o la tu pa u i seti moenga, seti no 4 TV, telefoni ma le tele o loa whairoa i eina e wha le Radio Samoa le reifa salonga e maua i sau me alofa me le Casa Beds and Appliances. A few on the loy le Fitu Fa, Great South Roadie o Tahuhu, Tolo Fitu Iva, Great North Roadie Henderson, Bevalau Yele Ovalu se Laudua Lua Lima Favalu, o Mile Lua mo o Tahuhu, ia po le Tasi mo le Pitunu le da o Henderson. Ja, o nisi nau tātou whaalinga leu tonu mai le official Radio Samoa le rivaeng o le Aoauli. Eina utu e ono minuti ona tā leo leitu la e wha. Talavantu ia pasa, ea, wa lavangi au koko Samoa. E teia vaenga, ia mautu umalavale mafuta mai. Le rivaeng o le Aoauli i le tutua. Whawaule nei le Radio Samoa tasi lima i watonu amo. And if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'ma take you to the song on the tattoo I've only. Talu si o nga luenga, ma se si ne ilove. Fai male fai te nga lue male fai tau tau no fai si mai e manuia I mea uma. I fight with my pass in the two mata. Ava I used to boss if you money me your mata. I want if I mango kolo kila lol time sa ope over my lope I le bali o lo mana o. Dikile sope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi. Ia eli ma foa I laulani si. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Tato fai fa malo lo si. Topili nei aso. Au mol fa ai ito Sofia. Au mo ele nei ngalo sana vi inga. Au tato fai fa malo lo si. Topili nei aso. Au mol fa ai ito Sofia. Au manava fifia. Awole fusia I le maso le falo. Ole malo si ele ai se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si pasi sa ili ai langa luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasi a ole tango te fa maoni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. A ta fa maoni a tu ili tu no ti me fe au masani. Te ea e te e tu e tangi. E umane ua yeser tu masati ni le ami. E manu ye lo nei e toi malu ye le langi. Wow. Tau fai fa malo lo si. Tau pili nei aso. Au an fa ai ito Sofia. Au ele nei ngalo sana vi inga. Tato tau fai fa malo lo si. Tau pili nei aso. Au an fa ai ito Sofia. Manava fifia. Yo, la mai ano. A fai ua yo a ono tutongi. Sele longa lui male fa maoni. Fa te ala tau langa. Ona fai leo fuanga ma bana tu Samoa I lau fa somo se fa mamoli. Fai lau sima masani male oli. Toi tu foi manava ai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi sama songi. Au ai te ai ina le se oli. E se tu se apu ai fa ali mai pa umoli. Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela ua. Au ai ke popula
le fua o i se mea au whainga luenga lai le vālea o lai loa mai o le ngai ke pase e o ngā e se se le suenga lo pasinga o le le i molo pi le li whainga lau tax mai le i mau au pepa a e usu mai e relax waka kau o ngā pase me malo i lo pack sau pack ship au e te tawhau wa ai oi i tuli le usu mai tai au pack ship au e te tawhau wa ai oi i tuli le usu mai tai au mai a kile ni askali e kau i askivi o i whalangi musika sika mani i le sui whiwhiloi ka me ki sasi u o ki lau i tātou tau whai whamano whamano lo si tau pili nei aso au al whau ai i tau sawhia au moa i le nei ngalo sana i inga tau whai tātou tau whai whamano lo si tau pili nei aso au al whau ai i tau sawhia mana watu mana whawhiwhia au whaaita oe e seisi ia e ono sa i teisi o alau lilo tama wala lo a malu I whale malu whafo au whaingaro e ngā whea lo whani mata utile naka mupani e amu I lena pule siri ele so ona whaia seisi se amu I lena pule siri ele teitai fika e seisi Talawhalawa malo le soifua o si mea whaafonga o talafo le Radio Samoa. Wa whailoa Trump o le asoruro le vasa nei e mai aina marienga ma Iran le wa tau fiai nei whitawinga ai wholinga e le toi ono whaapopoina sa teimi o le marienga pe a whailawa e le maua sa marienga tu mau mosa pi le mu au le I o atu le asoruro. O lo fuafo I o le astofi le vasa nei e toi whaiai isi taranoanga a suyo Israelu ma le panona a wa whairoa le anga iane o malingi Amerika I lungo le waa le ana tau fia le Strait of Hormuz I le asosana tenei sa iei lungo le waa le fua Iran. E le o manino mai lava se whamtalanga mai a Iran po o yaini o na sui I talanoanga o loo whita ua ina le amalanga nei le sui presidente o Amerika o J.D. Vance Maisi I Pakistan. Pau le whamtalanga o lipatia le CNN I le so o le whamtalanga le whafonga whitalaia Iran o Mohammad Khalifah whamaya ia, la tau te taria ina, la tau te le taria ina, ni whiutana inga e whaia I lalo o ni whamatau. I Ukraine to o fitu tangata wa mariri umana sidiere se fulolo o marirua, ina wanga I ane seri I matawhana tangata lau tele, I se mga ala I Kiev, I le whaai unga o le vastarua I mai ave whaamalo si ai manis tangata, I to tonu o se supermarketi I le alaba whaai tū. Sa noai le loia sidia Ukraine whapea, o le nei whalablawe wa waai iai o se whainga whaatupu whalablawe. O le na whaatupu ina le whalablawe na whana e leo leo, ma maliu wai, ma o ta ue 5 tausanga le matua, sa soifua nei Moscow I Lucia. O lo iai pere to o fito tangata na marenua I le wharamai, e au fiai ma se tamaititi. O isi tangata mātatua e to a whaoro I le vaenga tinga I na o le wharamai, o lo o wha wau iai tong fitinga, a o wha ngā solo fo I marasu e suenga, po le atonu le mafuanga o le nei whaalawe. I a pani wala pata ia tangata I le siitia o la matianga o seisi fo I mafui e tele le rumanai, I le mae o le mafui e malosi le asana nafi e fitu tesi ma le fitu, le malosi le fua mafui e. Na afuai mapolo inga e anga I ese mai tangata o na o lapta inga o ngalu e o le taitolu mita le maururunga. E whaita wafe tangata na whaatonuina le asana nafi e anga I ese mai ngā taifale ma anga I atu I no fuanga maururunga. Whairoa lai le vaenga lo mata I tuina mafui e marawa ai tau I a pani e ono toea a fia le tunu I seisi mafui e marosi atu I le anga atu I le vai aso fou. E o mai lava le teminei le ngalo le to tele o tangata o le atunu a fianga o le mafui e tele le rua fese furutasi na afuai ma se ngalu lolo e sidia le se fulu walu wafe na mariri wai ma whale angai nai ma le Fukushima nuclear plant.
Whamaina o i Tokyo na whaalongo nei le mawhi ele ana nafi ai i Hokkaido e lua i tūla o iei pēr lapta ingo ngalu rolo ina ua mai a le lūrunga lea e fitu tesi ma le fitu le malosi. I au sa talia si diere se fulu ono afe isi awa no whainga ruenga fōu, ua mātala ma whaairoa mai nei i Australia i le mana o miaile iei o sauto mai lo na whaatinoina. O le ofisa foi numero whaamawina le Australian Bureau of Statistics, wo foi nane awa no whainga ruenga nei, ia ai te tele uma o sa talia mano whanga mautua, mo le whaatautai o le tusinga ingo le tausanga nei lua whelua ono, le epa utonu le aso se furutasi o au kuso. Whairoa le 9 News o le tutongi e tolusu tasta lasfuri masene le itu la whaopopo ia i marasupa. O ngā ruenga whaatino a field officers po i la tō le awha whai ngā ruenga ina i nei a wanoa e au fiaida tali o fesiri le lautele e whaatau le tusi ngā ingoa tau a ao tusi e whaatatau le tusi ngā ingoa ma tuli roa i la tō ele i mawane tali i fesiri. E fesosoani fo i tangata o lo mana o mia le fesosoani e fia malama i le tusi ngā ingoa. E whaia le leia o onga ma tole ringa au le i whaatinoina i a ngā luenga. Ma le tala muli wa whaamania mai ana matanga ruenga le soifua malaroi nā tonga e lua se fulu wha isi tangata ua a fia i le tenki i whiwa talu mai le aso whareile ma o le tō tele o i lātou ia e a fia i le vāro se fulu tasi i le se fulu lima tau sanga le mātua. Tā ua le Radio New Zealand se whamtalanga mai le matanga ruenga e whapea o ti munga mawinga lolo wao le tau le atunu ua tiri whaatatele i nai le namu ma whea vea i ei pēr marasiama o le whamai. Toe whaidua le pepese le tenki le atunu ua le i lewa atu nei pēr marafitu masina na whaidua i le malo tonga ua mae a le si pē singa sai ai le ana a fiaitanga te iwa se lau marafitu to tolu na mariri wai. Mo lapta ia le mtanga ruenga le atunu i austa ia whaatununga ua tui nane mo le tausia o le soifua maloloina. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso soifua. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaaya e Samoa o tamawhana Samoa wana o e lava i lalo langi tele o whanga tamba tua whale le papa tuma whale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava
tuna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e manuia Tauina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala mao mata O mamana ia tafe totoa la Manuia o la asana Tauina ia e mana toa loa tāwha ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o tāwha moe moe i le malosi Mana tua au na lea tua lo o puno mai Tatalo mo so taui So formali na le tofa ya fiu semo le tufunga i le divainga le fia fima le pese o whaingo na whaiva e tāpua ia e male manuia ia toi whamalo a toi mwha talavantu i lau mai mo malau whafunganga le dingtimi o le fiafi toi pawane o le aso tātu te mafutai e taimi whapene tātu waulie le lofo le ntua le aso a tai au toi whawina le porkalame o nganga i fo whaiva le fionga ia le a tau severe pe a tātu waulie manuia antu le lofo malanga le o le tua ia whai o le toi mafuta mo i le divainga le fiafi malo le ngā lue malo le whai o le whaiva e le ngante tono ni sila e whape foi i antunu ue mamau o lo o maua mai ele tātou tautua. Manatua o le nae afoi e pele tātou leitio. Whaalongolongo le tasi lima i watolu a mo a leitio whaalongolongo i lau tā vale. O lau leitio foi lele palaka i le pawa. E ama lau leitio le alu le maa. O nai pepe uman tātou leitio na. E o nol ngā luenga toi whaalea i le tātou pou. I o i Henderson o lo whaanga solo mai lava. E le stofi le vai aso le sei vai atu nei. Ia o tai au e anto ai le vai aso mo mua. Talua na whaanga solo wha mai es fulu wha aso. Ia lo na winga la anto e sei la ma solo weekend wa le long weekend ne vai aso le ni. Ia e wha pe ngā kua i lava le alua lua kua i lumo o tātou aso. E motu si ai. E wha tai i le nei vai tau. O le winga o le wha mtalang. Ana whapea i le teknolosi whani o na pōle ma whaiona e silsila mai ai mai mō mai ai. Ia ma e whafonga mai eifo. I lunga o lau telefoni wha AVI, i lunga o lau TV, i lunga o lau PC, ia po o lunga o lau laptop, po o lunga foi o le tablet. Ia po o lunga foi o le Bluetooth i lau ta vale, ia po le Bluetooth ne wha o lai lau speaker i le whale. Ia ma le tātou ala leo lau le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō i Samoa. Se mea manu o le makua pe wha solo a kua kaku. E wha tai i le teknolosi ua mawhai ei o na tātou fisila wha. I lunga o pe amua ngalo le ea. Ma wha ua ua tu i lau. E ala tautua mala o nanga ale tātou ala leo le Radio Samoa. O e manatua o le whai unga o le vai aso nei lea e pa u i ai. E a le aso o le Anzac Day. O le aso lea tātou te manatua ai fita New Zealand, Australia, maisi e tunu. Lea sa mali liu i le taua. O le lalo lang. Lea sa whaiai nā mautau sanga. Ua tuanai. Le taua mua le lalo lang. A whaiva se lau se fulu ma le whaanga i le a whaiva se lau se fulu ma le ianga. Se fulu ma le iwa. Ea o le masina lau a perila. Ilona so luas fulu le lima. E whamara tuina i tau sanga te tasi. Ia le taunu wantu lea. O le Australia and New Zealand Army Corps. I le ai por pitono o leo Gallipoli. I le taua mua o le lalolangi. Te le ma le anonoa i o soifua. Na ma umawa i na. Ia wai taunu wantu ia le amila. O lai whaatali mai ia tangata tau. A le fo ia tuno o i lea vai tau. Ia ma o le mafuanga na to tele ai so i fua ma le fita na mai mawai i le antunu o take ia po le antunu o Turkey i le taua mua o le lalang. Fefe pe ana fa pe mbawa i le vaktemile na.
Ia mea tau ia ua mawhaiona whaangaina i le rei waitau. Se mea manu e le umi whaapea ia kaua ia ai no fofoi mai mawhawhau tole. Whawhela kaua le whai i le vao o Lucia ma Ukraine. Ala se le vanga whai o le ngā kaua. Na whamaile tala le presidente o Lucia la matanga le tau. Na o na manto antu ato e whao mai manto lau ele ele mako koe fo i mai. Ia o whelan mea wo o iele tau. Te le mano anoa i mea tau ale afu. Ale malo a Amerika. O le na avantu i o le presidente o Ukraine. E wheso soan i tau i le tau. Ia mai o mea kimingi o la ai wha au le tau. A umana pomo Ukraine. Ia nisi no whanga i tono Lucia. Ia sau Lucia. Pomo to tono Ukraine. Ia o mea kimingi. Ia o la lawe whai e wha au lava le tau. Longo wingala. Pe mea kau fou, pe mea kau kuai. E mia nei mea o tau. Ia liliu mai eile i lesi kaua le whai al kimingi le whai sina mano longa. Ia malo poloka i le whawa tau a Amerika. Ia le Strait of Hormuz. Le fo ina pomu ai se tasi o va aswa u le son nafi. Ina ua le usta ia le polo inga pe ono tu inato le presidente le malo a Amerika. Ia Iran. Sa nkoi ui mese va i. Se i vanga na. Mua kou mali di e le mele fai atua. Ia le fo ina fa tali vele le si fa tali ranga lona lua. Eo fia le sui presidente le malo a Amerika le li o J.D. Vance. Malana au malanga. O le na fuafua e taladoa i nā i le tunu o Pakistan. Manisi o sui o le whainga malo Iran. Pita, ia la hutu i tali wantu le whainga malanga i Amerika. Ona, o le na oso whaafua se i le mea lea a le fuawa tau a Amerika. Ia ma o la fu koe solo muria koe ma Iran. Ma la tau fola mai ei. Ia, o le a kou makamakala i e le mele o le atupu. Na paula talanoanga le wha mautu mai le temi nei lo na wha wawina. O le talanoanga le i le vao le antunu o isala elu, ea ma le panona. O le whai mai, e ono whai e sa so le niwa yasu. Ea mai, e tate nofo mauta mawhau, so le talo whai. I le a fia o tangantalau tele, i whai unga whai a lantu te ta. Ewa, i le a fia o tangantalau tele, o le antunu uma le antunu. I whai unga whai a lantu te ta. A wā ana wha apea. E uma ona whai le wha talanoanga ma le koe kupo i se mea. E le kai aunga kako i le toi ngā tūranga le wai le lalolangi le temilere. Ia maraka un kā o le pingsingi le wa tātu i. E le ngantala i le tau o le pingsing. A o le walu i lunga ma le tau o loa. O le amatanga o le vaiaso nei po o le aso nafi. Nau whai tau an toi se tasi o tala. A se tasi o li e whailang company ka muta. E se tasi fo i o pitonu i tono New Zealand. Pa mai ua wha malo lo ia isi ana tama whainga alwenga. Ma ua lusi antu ai maa lantou konkarate. Ona o le taunga tā. E le ngaka o le kau o le kiso e uku e le kaavani. A o le tau o loa e pe o le iai lau papa. E whausi ai nai fale. Tanto whautala iai le o onga o meni o taua. E le o se mea taunga o fie. Le sa ilinga o le meni o le file mu. Ia e pangalea. E to ai titi tangata e whaia whai unga o nei mea whapea. Ai oka o kaiso nao o onga. Ia tanti toi fo iai tua le atunu ule o Palestina ma le Gaza Strip. I le teimina amanta mai e os whai ngā isala elu tonu o le Gaza Strip. Na sau ele whaamatalanga. O ese mai le i tu. O ese ma leo ngā tonu o le Gaza Strip. Ai o ngā i le tu i saute. Ai o mai nei tangata. Ai tati alo whātu nei ta māmati rā mātutua. O nei ta maiti o pepe. O nei whai lele. Na familia na whaamakalanga. O i le i kui sauke. Ioi, o le i kui sauke o ngā lela. Pomurunga i le o ngā tonu. Ai o tu fo i nei tangata i o i le i tui sauke. Ana fo o pomu mai me le i kui sauke. E ona toi fo i mai le tangata i le o ngā tonu. Ia koe sauweli swa makalanga. O ese ma le o ngā kongo o le Gaza Strip. O leo le a koe pomu o kfo. Ia na o fo i le i mātu. Ai o fo i māku. O la fo o pomu mai māku. O le winga o le whaamatalanga. Nei tangata lai tia e whai ungane. Ma i la tau ia o lo o tā ua. O tangata wha atupu wha ala velawe. Ai a fia ai le mau ano tangata. Ioi, le mau tangata e a fia ai. A muia tātou, o le i maua le me ke moe.
O lea ka kou ke o i le kaunga o le soifuanga. A o dai maua le tau mafa. Ai whawhena i tangata lai o. Pā le pomungi, pā le pomungangi, pā le pomukaya. Inu mai le vai makua pala lapa. A maua le mea aia vai le tau whaonga. A o le tau mawhanawhana ua ai whakasi malango mea ai. A o le tau malulu ua moea kua i lava i au ka whaore mea la ua kawhea kua i le vai. Talo whai nei ni tangata. Talo whai a i lato. O lea o lo o mawhatia. Ona o whai unga anisi o teitai o malo. Ia talo si. O lea wawisa teimia umai nei whitaua inga. Ia masi koe kau whai wha lida ka ko larulang. Ua makua kaungkala. Ia le larulangi ma le soifuanga. I le nei vai tau. O le tau sanga le wa tātu i ni. O le soifo i lea o le whaamtalanga i tua i le taua lea mua larulang. O le mafuanga nā wala i o le tātou whaamanatu pēa, ma whaamanatu pēa, ma whaamanatu pēi tau sanga taitasi. Ia, le malili wai o le fita lea New Zealand ma Australia. I le taunu wanto le ina i Gallipoli, se tasi o pi tunu o le tunu o take po Turkey. I le taua mua o le lanulang. Ma da tua le taua le da, o le taua na o le baitaimi le da, o lai le leile tunu o Japan. E rei au mai Japan ni masia mani il temina. Ai nau o lo i le taua lo na lua. Oi, wa isela li tu au mai i Japan. Ai no fola ma fofo i le mena fai i Japan. Ma e sila i lunga o le whaafanua o le lalola. O kai se mamau. O le mena o antu waiva le le Japan. Ma pomu i le wafu. Le ta ua Pearl Harbor. I nai Hawaii se tasi o taia o le sa. O le mafuanga foi le nā ina Hawaii a Amerika i le tawalo na lua o le lalola. Ia o na ua whaifuala ko i Japan. Ai o le sauna Japan. O le sau e manao. E na te pūlea mama mia le tele o antunu. O le Pasifika. Fe la pe ana tutupu nā mea. Fe le tawalo na lua o le lalola. Ai umani. Ai mangu malo i ki la malana vaenga. Po whape i mai le kako lalolangi pe ang whape e tupu la dame. Pe a kua i fo. Ai o le mefu e mali e le nātau. O whengi me o naive vesi le kaua a lai ka whawhawar ka malo i ki la i se tasi ono whanua i nā i Europa. Ewe. I ngā i lea kungu ngā o Switzerland wa o le anturuna. E le au ai le kaua lalolangi. Wa e le ai ma se fialu i lunga o maunga o ngā kungu. Ai ele whanau ka malo i ki la i ngā mana taintai au. O la ai vevesi le pomunga o antunu uia i le taualo na rua lala. A lai whai le iale ngā kia se awari i runga inga. E se fui e koe ngā me whapea. E makau kia fui e koe ngā mea mawa e whapeni. Ia, to elu tōle tala i le Anzac Day. O e si la fia. Ia, le tūlanga i ai le whai ungo le riva yasu. Ona o le mai le afo, le tātu kālena. O le Anzac Day le pa utonu e le astona. Ia, mai o le tūla whono la o lo iai le teimileni. A whaia pa u le aso malo lo, i le aso to na i po le aso sa. O lono winga, o le awha maruina ia le na aso malo lo, i le aso ngafua e so so o tuain. Peitai, o le aso tonua leo le aso na i aso nei. O le ala, o le ata puni ai fale o loa i lano le tūla whono o le meka o le Shop Trading Hours Act. Se ia ulia le tūla i tasi le awauti. Ioi, ua manga ia fui le sau o le kako kala leo. Ua toe wha manatu mai ai. Ingangi ke iwa kāre vanua lawa levanga e kū i o le pack and save. Ia po i ngā voi po fele supermarket. E lanta atu ia te oe. O lewa mai le tūla whono. Wha anto a tala. Ia tātou pisi nisi au fiai supermarketi ma le tele o whale o loa i le tā o le tasi le Aoauli o le asto na i aso nei. O le alo na mafuanga i si wha manu le aso. E le wha penga le kaua o le aso malolo. Ia se i wha manu le aso lona winga o sau ninga la valanto i o le asto na. Ia leo le awa tono wina i lea tahi au. O le aso ngafua la valanto ia. Ia. O le aso le dai malolo mai a tātou. Le masani o na malolo i le aso ngafua. Se i vanga nā tātou. O le lava o lo waswai ngā luenga o le aso ngafua.
Ia o le mea la ngai pakingo ia oi. Ia ma le Joe Company. Po le pisi nisi foi. Po le ngā luenga. O le nā e te ngā lue ai. Ia o mea ngā kaua so malolo. Ia antunu na ua le vana e sila fia mau tāntu i lo. Aluan tuaila ia lea aluan tuaila vale wha mtalanga. Ia o le afo. O le tele o aso nai pa u le weekend. Ia e wha manu le aso ngafua peo na ia le nā tulang. Mai te tau foi o na e mala malam. Ia so e te mauaile mea ka o le time and a half. Ia ma le aso foi lele a veilo aso malo lo. O e le tanganta whai ngā luenga. Ia a whai alai te whai ngā luenga le stona. O longo winga ka walanga e whai ngā luenga le stona. A longo winga la. Aso malo lo le aso ngafua. Ia taunana e malo lo pe a whai. Ia o nai tauna a veilo aso malo lo. I le aso ngafua. Whamaile whamatalanga e tolu aso. Tolu male a whaso. Aso pito i silio na tau. Le tāpuni puni ai whale o loa i tutono New Zealand. E au fia ai ia le aso le kilisimasi. Ia o le Good Friday. Ia a toa ai fo ila. Ia ma le afo. Ma le Easter Sunday. E leo se aso malo lo. Ia le Easter Sunday. Ai wha au popo tula iai. Ma le kako Anzac Day. O le Anzac Day. Ia o le wha pe mai le wha mtalanga. Se i vanga na ua tā le tasi le Aoauli. Ona whato amatala leo whaitutoa. O mea nau supermarketi ma le tele o whale o loa te tele. I to tonu o New Zealand nei. O longo winga a whai e eiso wha moe moe fia whai e le stona nei. A nei te wha moe moe ke usu po e le kai au e whai lau wha kau. E ka kaunga whai le as whaleile lau wha tau. O au se upu foi lele ke wha moe moe ke usu le kai au po lava. E wha kau mingi au ka singi wha moa mangia. I o le pack and save. Po o le Countdown, po o le Woolworths, po o le New World. Ia po o isi supermarket. Ia a whai o le wha moe moe a makarakasi a le ngai mga e kukarakaya. Ia nga. Longo winga e whiukanga kai whaakari mene mea ai. Ao lai ke ngofo e whaakari ki mea kakala il supermarket. Ia, o nisi nao tātou tala. E hao ona e sila fia i le nei vaenga o le Aoauli po le nei foi teimi o le afiafi. E wai le leia le mana malama. Le leia le mana malama fe siti. Ia e mani vele u whamana tumai. Kāra kasira o. Ia, longo winga. Ia, e su e alpan pengsingi whaka wila u pai kai au le askonga. Pea ngau ngai e kalal pan pengsingi. Ia, suri kula fonga koi foi ma le bakery la kowi. Ia wa pisidisida. Fa mai le la tau mau. E sidia koele kongi le mako sa. Ia alai kele le mako kupe lai mau. Ngai ro le kapungi. Ka kala kule au. Ia la wale vonga o kanga kai fa ia la ko fofo. Ia, o ni sina vaenga mo lo si le fia. Ile ring teimi o le fia whenga ile turu o malemana vai o ngāna wenga. E langa tuwa i leo le wha o wino tute ma whai vālo Filima. O le hasau kukanga e whailinga i aviv. Maa ngai o le sulu meo le la. Me le sanguisi e lingi. A whai wa maa lulu. La me le whai e se sua e lingi. Whai le masinga kai wha. Ka mao le vā. Avia maua sosa. Omega ka. Ia ma lowi moa. Omega ka. Sabale tau mo fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Umalole keisi le Omega ka. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o saruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuti o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o saruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ole temi wa fatonu le July fai le se atu yan tatu musika mo le nei vainga o le tatu polkalam. Ma na yele sili le no sili mai le tidai ya lo rita manuto ifo for mai. Ai fa pe fia la mele ka o le filima kiki isle tau. Ye wa fai sto telo tatu le usu po le tau la stona. E mene yo filima kiki. Ya fa mai le fa mtalanga lo te frita o tuai lunga I. O le kako fili maketi o tara o le antapunia I le astonai. Ona o le teimi e te talai I le fili maketi. E mai le ono le taia o le tau se fuluma le lua I le awau. E o le foi e fa mai e le fa amtalanga. E iai e le ta yala. E tapunia ai mene I o fili maketi. Pe a fai o le pa u iai le aso malo lo. I le aso. Ia le na. A le foko au mangianga u fai. O le teimi e te tala ai mene I o supermarket. O le tau le tasi le awau. O lono hui. E le aia masesi a mea e kakala. Ia se I vanga na ua ta le tasi le awau. O lono wingala. A ka le kasi le awau li a koe kala le fili makeki. Ia longo winga umakua ngau a kole au fai fili makeki le skonga. Ia pe a fai koe kala ki minga wale ingisi o la wau tanga telefan. Ia o le tanpupu atu na lo rita mo le faafsili o lono winga. Ya o le fili maketi o tara anto ai foi mo le fili maketi nai mangil. Ya o le afapele o na tapunia I le astona I a sauni ai fia maukingo. Ya o ngai sula I le ngai le koua I le koua ofisa foi le ngai le taulanga whaatau. E ke fesili ya inga ya e le karikongo le kanare o whaia. E le ia le mau I mele lei. E le ia le mau I mele lei. Ia o ngā whai ele o kako whakau ngai la swale. E whakali vo e whakau le Aoauli o la stona. Ewe, ngai I ke we usu po kua da kahia. Ai anu aku, ngā o ka avale alai kuku maraka pak. Ai le ai mangi whari. Pai aku ai vo. It's
Mam o ke leo fose ua opa lo fia fia e mai mali fai o ia vele. O ia swinga te kele. O makua ala o kama, oh my gosh, e u fele fele. E kele a ofisi lo o fia makua ngai ai ai a uro la salu ongiri solo fa vai vai. Le mafaya ongo o kua o ila upele se kausu e aku se kupe mama kakalo mai ia kele. O ka veta ye he lava yo, mo tu mama yo. Lava yo, he lava yo. He kawi tu mama yo. He kawi tu mama yo. Mama yo, tu mama yo. Alo te tu ke. O tu mama yo, tu mama yo. Ka veta Tele mana o lava e fa a pele pele o ene I e matanana e nana lava lo ua lofa ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola e te fiu lava e to mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo tofo o e fia I lo mea nai e lo roto e ne I e fa a tanga file mu mai ai o tutonu o lo loto Olele ona fe ai Ole fanga ole tama futanga na ona feo feo I lava Ele itai tai yo se tai mi e sulu ina I se mama Sunga se ilonga ha e pasi Ola usu e na pe e te lava ono sai Fa ato atano no fomoi Ai ua mautino halo halo fai o ile oti So a fa alisa o atu Lea lo famoni lea o te no fomau Ele o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo ila o fatu E te fulava e te faali Wana olo u ata ata mo u pati pati Wati leina o to faali libe A uba ai atu e matangi tangi E te fulava e te to atuli Ina ia suia ia wingai faali Te to fata fa o ela u hanibe E te lava tatari fa a fita uli Baby, I wait eika, awa ngai fuka. Ngalo walo fai faria, look mai paika. Te mao ye e masami, asore ata masore hangi. Ele ngā o se fia e ke mua rengi la langi. Ole mafu angle ngā o faria, ko winga le anga. Ke mao ye e masangi, aso e so wai le masa. Awa a fai pui pui le ngā o se fukau sanga. Ele kala ili o ke fa awau le ayo nganga. A o makiwa, kalia a kele o kupe fia. Kalia le manguia, kalia le mafakia. A leo o vai aku ua leva ma e saumia. Beli lo mare mama, te kolo le manguia. E te fiulava e te faali Wana olo u ata ata mo u pati pati Wati leina o to faali libe A uba ai atu e matangi tangi E te fiulava e te to atuli Ina ia suia ia winga faali Te to fata fa o ela uhani Pe e te lava tatari fa a fita uli Fokua o kia o ela ua mio ngā ia e whai ia Usa ue whai mare busu e wha au le kino e whasea We make that story my excuse for mare pasia Kine fosfulanga le kau mu e sea sea Kovoro maso salo se kuia lo inga inga Whapare male pea ore inga nge whai me mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngaka I lungo papa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka waka Kike lea pese nga ia e makua I leo o Awa o ka lai kau whalili Ai e se lo o rufa whamao ia o ino wow Yo! Na o faita o ela o pipi a olea ua leva na e sauni Wa o wila o e ua sili Wa sa o hale tangata na o fili fili Mo I o teleta solo muli O oiolo utofi e o ile o ti
ka uko yo parangi o e se urango nga tuka o solo maliri manga ia yo la fusie mafanga ko tipi ma o su e se fa makala mai la miki po le a e ronga winga a se fa ia se fika o mai lo lima ani o foringa sa o a o kini la iki ko wale ma ko ni ro binga
vueltita otra vez. Chequi, 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 chequi. Chequi, 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 chequi. Hey, chequi, 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 chequi. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Vivianga mo le mana vo nga wenga ele nga tui leo nga se singa e marenga yantu ya ingolo fabri mai ya be fila o pese nga kumurka avaler ngevi yo e ka vai ke la pese le okeli ole la ka le dim jale limo tanto jala i vai fanu jala i talonga ele nga ngana Britannia como es dame una vueltita otra vez. Matango fia na wa ila be asulu ye na yo love for duwa le mwana ila le masina oh mata ango be dina tawita belanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tele tele yo to man nesuma tama puta Tele pelo ya te ole la masute yo tua oila umasima na automati no au bisia oya ole ma we papsa taugo never mind la 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 ya lo putule la pa ya lo mut tele la ba le lo fo
till I find you out late. Hey, 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 hey. Se ngofo mai ai lau, malola mai le ki, ai aue te ka au, o ka meki oi mo kele mena kumuri wha aloa ma luk mo lalu, ai awhai te e sasi, ngwinga lau a koi whai kui wha, vai mai o pule o umunga vai ko fia i le fue mena ko kou, o lau lau ngai kasi, ai ngā mau malai fongu, o malu mo upa ia e wha ame melo mai le loko, na kupala me wha sa kukula whai, vai mero ko kou o ngā fui wha sale le ala, na ko pule le ngā wa Anga e mau mai kule sale aula, e mo kule malai, e whale ngā fulu ma faufaua. Anga i fo mua whai mai e kule sa fo, ki ngā olo malai e si o si o mia e whale lo kuwai singango, e kumalo e kule a sao, olo malai fongo, o maki a maki ai ku au. Pa solo mai le kusale ngā o le tala e mana mana mai kuwai kasi whale kule malai o le kamau a seka. Palau di sifo, ma palau le whale whae kule palauli, i lo malai fongo e veilo a, se ua afo kingo le kama ma au le lei, sala whae o oenga moe pa io le kala le lei, me mika i le loko e whai masei, wa sa whala le lei, le moku whai mea mawhali lau sala whae i au le lei. Never mind it all, lay on up to there. The love for your love, but still in love there. Fall in there, love for in the air. The mama fuck il est fouli, malessea. Never mind it all, lay on up to there. The love for your love, but still in love there. Fall in there, love for in the air. The mama fuck il est fouli, malessea. Hey, 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 hey. C'est la faille out of hey, 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 hey. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Salen fiera por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. La narca para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá. Ladies and gentlemen, my name is DJ Messi. Alo usuchuchu, e a mai le pou. Ngofo ngai ngā le fise ko mamarono. Awa le so o ngā whai mari e o le aso le kimu. Awa le babe se lau fia. Meki mai te kongu manu, rat bla ngangu. Siba mai te pese solo mari e lo wafu. Fekula mai se fuka mane pite whapau. Ia wamala a kore mea te pese mai tio. So mai iti tonu mati tonu, lue mai lue fa no no, siva ma, siva ma. Feula mai oka sa ufomo, vai lo manava fa me iti tonu, siva ma, siva ma. Fa alia utanga mai siva fia, awo te pole au leta ulia, faya we, ana we. I te pole ile au cowboy a fire maua oi se papakiu I want to worry for me love you fire oi ana oi ere maua ia sa fasi mano so mai iti tonu mati tonu lue mai lue fa no no siva ma siva ma feula mai oka so fomo ai lo manava fa me iti tonu In this update, eyes turn towards the clean-up in Wellington following the region's deluge. Wellington, Wairanapa and Hawke's Bay, south of Tutira, are under an orange heavy rain warning until later tonight. The state of emergency has been lifted for Upper Hutt, Porirua and the Kapiti coast, but remains for the rest of the region. Meanwhile, the Tararua district's Herbertville has lost power and cell phone coverage. Wellington Mayor Andrew Little says insurers have been out and about today inspecting. In the areas that were worst affected, Berrimpoor, Island Bay, Newtown, the clean-up will take a few days.
The Prime Minister says he'll comment no more on speculation about his leadership, calling it a media soap opera after saying his job is safe. Chris Luxon delivered a prepared statement revealing he's backed by his caucus, confirmed by a formal motion of confidence. He didn't answer questions and the party's not revealing details of the vote. Luxon says he's putting the rumours to rest to focus on the things people care about. The last week there has been intense media speculation about my leadership and about who said what to whom. Today our caucus had a good, honest discussion. Our team is more determined than ever to serve Kiwis and to win the election. And Kiwis are facing short-term pain from rising fuel prices, but it's not all doom and gloom. The inflation rates remained unchanged at 3.1% in the March quarter. It is expected to surge beyond 4% in the current June quarter. But the Herald's Liam Dan says if the Strait of Hormuz reopens, there are good reasons to feel upbeat. There's several months of oil prices to play through, but the next few months also have $4 billion of dairy money coming to the country and interest rates about as low as they're going to be. That's news. In sport, the mental skills coach that was a part of 2 Rugby World Cup wins for the All Blacks is returning to the side. After 2 years away, Gilbert Inoka will be the side's leadership and mental performance coach under Dave Rennie. Inoka, who spent more than 2 decades with the All Blacks among other sides, says time away has given him a better appreciation of the balance between performance and people. It was an environment that enticed me into an opportunity that presents over the next 18 months. Raelene Castle has been reappointed Chief Executive of Sport New Zealand until May 2030. The job was advertised late last year and Castle has retained her role after an independent recruitment process. I'm Raelene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ole rewa whafonga turu so tuka nau tātou tala I vai whanua ma tala I tālonga la ngana Peritania. Ole rei teimi le whiawhi ma whaiona e tue whafonga e se isi ono whapoponga I le Julai ono e le whiawhi. Nei e moli te bidei, ala tātou wanga I sa olo e momoli o I lo monta ia po le tau ainga o lo o wha muli mai ia wha malo antui fo I le au ngā sese. Le rei vahenga le whiawhi o e a e lau li lei. Ea ua lava foi le ele toi ina male no matua e asi e po a mai la ua e o le ale mente maua e o le mente au dia la o le vai mai ngai li ya e ua foi le li so ele se me quer Junior tu vai singa no van tala van tu le diva ngale fi mo tu malava o le ua mana vanga luenga e fai mani lo sa e lunga le tele lang yantu ya inga ponga luenga o le po anane. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua mali epe yo se poi ninoi pe yo se loi siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua mali epe yo se poi. No
684 originated. Jason. Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papa pasa lue, mama pasa lue, pepe pasa lue, mami pasa lue. Fai mai e me ia ku I ai mi ngoi mai I o le se ku sole mai o le se aso le suo fai ngau siva, fai asi masau ai le lilia. Se ele mapeva ai foi mai ele ila sale ku siva se e afu mafulu siva se ia ole fale ke kango aku ilo kango fu fai lau lue lue se lima mafola le au siu lue se e kapa aku ile I ofi wale kwe mu e sale sila kalengi nga eke nga ya e mimika polisi mafa mama fa susuru kwe fa I ila afai wakangu kwe eli mai ilunga e kwe fufulu se sai maloka mau ngei me ange wa kwe mamulu se lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole olenga ase lue fai lau lue sunga salema lue fai lau lue sole olenga se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue papa pasa lue mama pasa lue pepe pasa lue mami pasa lue. Baby balo lue mami ngawe aulele ke leo fui I le kalapu sunga awa lepe ei sawe lue mai I ba ai ke wo so le kamama avele ke ngel skula hi se I ale lue mai le mea oka lo ulu beka wawi ngavalea chiki on the floor at a wa o leva bear lango kenge mai le moku so le oka se la bear okay lue mai lo kingo mai lalo ya u mai lo lima se yau kango akwe milo ma ngau le happy lo ke fa a seki ya a fai wa over ya I'm sorry sunga lue ma lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole olenga ase lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole olenga se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue papa pasa lue mama pasa lue pepe pasa lue mami pasa lue se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue papa pasa lue mama pasa lue pepe pasa lue mami pasa lue lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole olenga ase lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole olenga. Hey, we the best music. DJ King T, shake it, go. Lue, 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 lue. Siva. Lue, 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 like that. Lue, 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 like that. Lue, 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 like that. Do it like that.
and I'm ready to fly. Hey yo, you never so freaky, freaky reggaeton. It really doesn't matter, homie, where you come from. The rhythm make you move till your legs get numb. Cause the kick drum makes one dumb, dumb, dumb. Bet you when I finish, we gon' be on the floor. With your hands up, screaming, we want more. Gotta make it pop, DJ don't stop. We need an encore. Tear the roof off the joint, kapoof the back door.
Se Fofogamua na le RC le fantu le taulanga I Samoa. Ma le fantu nga taute laua wa ia. Toe wida mai le sunga ya DJ Noise. Le rivaingo le fiafi musika mo le mana vonga luenga manga se singa. Ya Michel moli antu oi. Mo via voi se me ngai ki a fi se le ngi fiafi. Come straight from the music of the rhythm of the party. Sing for the lyrics and the sun goes down. So my tempo di
kakala jokes e mo ia kama soli. This is my life and mo ile maumanga. Ko anga ingalue mo mama and papa ese ale ofisa ese fo ima umanga pe. Ia vai on time kama soli lau pesilipi kasi mafanga fanga soli resi ko sia ki uma pulu ole fanga drop mai au parse iko malau kama. Ingana ole olanga. Ese uma lava tangata. Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole rexiko siaki uka ile maumanga. Alo unga kidefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima ya majele pala emu madepe asa asalela oso egele masole yangade pasole kama eva maikuile oso ega wile lei ka wile lei maso ope akale fama ifika ikingo visa asa kama ipe pala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma ile maumanga au onga filiva ama mawafa banguyanga enga kalopima uma aula pele ko anga ole olanga. Ese una lava tangata. Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole rexiko siaki uka ile maumanga. Alo unga kidefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima yama. Ofisa pe faima umanga. Kausi ainga pe ola maka. Ase koe fa alongo mai kama. Ako mai papunga mafa ufangwa uko silifa afe ange ule maumanga uwa eke ingo eke uile pala eke po iya encho ile olanga. Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole rexiko siaki uka ile maumanga. Aloka amua mumai madepua Salua ole umufa akali le malanga. Alaba makukweka maise au paka Wa uli paru sami headshot ile tua. Belangi aingi popaka magipa Lolo wangu moe vai ai kangaka. Ngungu ile sami sole mara para Oka maiki Samoa mangu ia le malanga. Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole rexiko siaki uka ile maumanga. Alo unga kidefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima yama. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel i lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aise top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma vanuatu. Morisi whaamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngā sengase o le fatu. Ma le ngā sengase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he tālo whalawa. Isa ia fast food o lana whai ua tōrus fulman tasi. A o e wha tali i le alii e toi wha fo wina lo lātou malosi
La tau te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manu lele o le vani manimo. O le isi malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto. O le manu lele lea o le o reva. O le ami o le o reva. E lele le o reva nofo i le tua ua o le aeto ma tui tui ma tongi tongi. Pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai vapela e le popole iai le aeto. E tu ua ia le o reva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le o reva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea ua le maa na vai le o reva. O na oso o se loa le o reva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe, wha ti ngā mai, wha vai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou mai ia te oe. Ia o le me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whataritari le wha pipi apa au Yesu o na tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina, e le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Wha pipi ila i o apa au Keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Lai mai
Lina le First Samoan Full Gospel Pentecostal Churchy Weymouth. Ya mara pese wa fai ngoi na feta lai mai tolu ngā tuai le pol kala mena i le li mo e mo i tātou le ni via fiula so lua mo le tuela ngang whaafitai e le sunga le fai fiau ya pasta so li longa mo le tātou pol kala mena tu mo se isi ona whaapoponga i le taimi basani la so a tai au pa wau tātou musika su i fefiloi mo le mana vau ngā luenga ba ngā se singa i le fo i taimi o la so a o a ngai atu le tru ya inga o lo whaamuri ba yoi ke longo fierga ka kaule pisa pe aka ngo kulfani nga makwa ko le le ya longa mo wa mangi yang ka samila nga steak and cheese ke malanga potato top pie e tu pupea ia suma biusia te fa solo ini ai sita nu Samoa imana tua oi i taimi uma so uli lalu langi iang ai lau fua no fope iau tia rua Samoa no uatu no uoti bibita pia ilo imoa walongo utala tauta ua oi ifa angatama osimano sasala itu mau ilo uanganga mo ngai unilo to te fiata watu o te fia fo iatu talusia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa o te fo iatu tafa atasi maoe Manongi sasala itu mau ilo uanganga
floor. Watch this. Ole Temilewa Joy Valumidu Chona Talo Link July no Tolungan Joy Namala Tumo Samoa. Le fo ya solua le solus futasi. Ole rimasino a perila lua fe luono a fe we singana. E ole tautamali ile tatu mafutanga e poto le tautai. E le temi sasi la vai to pena mai le sa le sunga wa ole fionga el matu taulangi a taito tote mafuta. Se yolia le se temi ole po ana ni mangalo iso leo. E lo titi faitama mruge tele la singa o totoe. Ole rivang ole fiafia tanto filo ia itaia o ina ilona lo famalona ngale nei marutelinga ia fenga malolonga ole nei fiafia a fiasia ia tu lei tu malei tu aluma avea fuala au e vaku vakasi maleka ko le kio manuia le fiafi soifua male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o petu o le lani
sulungia ia umasia uhani aobasa bali le pasina se Yesu sulu ia Samoa no uatulu se ifai mafia kianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole liu na oa umasia upele Nofo ifanga pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole o su o motu Ele mawhai hama o nangalo Le tape mali o mai singano Nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu sulu ia Samoa no uatulu se ifai mafia kianga ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole liu na oa umasia upele Perina ole Pacifica e fai mamita vitanga ya ita Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai mo ia Samoa Yesu sulu ia Samoa lo uatulu se ifai mafia kianga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata lato kulele a omae mane ilano ole liu na oa umasia upele a omae mane ilano